Igere Chitab Kalenjin ibwotene. Igere Chitab Kalenjin ilele nenye. Ugasiso Chitab Kalenjin unengengi. Gotingengi onime mwawe yenai tugul. Kongo mengen konime teba tige mwaun. Igere Chitab Kalenjin ibwotene nye. Igere Chitab Kalenjin ibwotene. Igere Chitab Kalenjin ilele nenye. Chitab Kalenjin kochelewan. Neni nyoru Makonyalu Chitab Kalenjin kochelewan matakebwatu Daktari Joel kimeta kole igere ne Chitab Kalenjin ibwati ne Chitab Kalenjin ameche aib nafas ne inegei ak fans chechok eng takwek tugul cheterchin ameche kityo ale oye ole imi mwawech ile imyeno eng kemboutab rani akatok kong'ete kebeberta neb Adelaide emetab South Australia kichamegei kitesetai komie ak timit tugul nebo kebeberet emetab South Australia. Ameche atach eng episode number 71 eng betutab rani. Kongoi biik chakere kakomong kobun takwek cheterchin ameche kityo abwatwa kale laikan share show nebo betutab rani sikimuch keityi biik chechang eng kemboutab rani. Thought nekakoit nemi studio olep studio nebo nenyo nebo igere ne Chitab Kalenjin. Ameche kora tikiwech kongoi ang biik chekimuch kotunen in ak episode nekisirto episode number 70 nekikimi olimbo St. Louis kebeberta nebo emetab America ak notok Daktari Solomon Kendawar. Ameche tiweke back to that episode sikosikyi inetegei sabari nebo Daktari Solomon Kendawar. Kongoi biik chok tugul agere chebo Grima ale tune in as usual. Isaac Warus Turus ak Kikway, karibu sana, asante sana. Chebo Grima notok ko Jiri Prenda Vilmon Kurkat all the way from Olimbo chebo Kingi UK. Karibu sana Vilmon Kurkat. Fayola Chepto, asante sana agerin nga Fayola Chepto. Ongeshian ongelaikan show nebo betutab rani. Kongoi agere kakoit biik kabisa akobun ongelaikan ongeshian ongesubscribe on YouTube nenyo nebo igere ne Chitab Kalenjin akishian ak tilia ak chi ak chorwa. Mekan sure subscribe ak ijeng biik karibu mut ako subscribe on YouTube inotok ongegrowen pamoja. Kipruta Kiptanui Moses, asante sana. Tikiwechi kongoi akobo kampunit notok ko sponsor nenyo kampunitab Tamu Life. Tamu Life ko icheket ko kampunit neborye chaik eng kebeberta nebo emetab America. Ngotimokchinigei chaik anan ko ngimeche machanik ako memeche iimgei iwe olimbo counter kingoit corona komakokanye biik korikyi biik ako kit nekiboisie ko iwendi iordani kityo eng online keibun akoi mashinani. Agere Benjamin Sugut, asante sana mwalimu all the way kong'ete Albury olimbo Sydney Australia. Agere kakoit balozi all the way from olimbo Gere balozi kotimi olimbo kale koiweke koimi kotab kaa kale koiweke amune olimi balozi ako karibu kora engineer kakerin kakoit. Karibu balozi. Kongoi Osea, kongoi kasubik chok tugul cheagere ak nyagere Viola Chepto. Abwati ale mangen ale imyeno. Kipruta Kiptanui Moses kosubet kobun Nairobi. Benjamin Sugut abwati ale imite kebeberta nimbo Sydney anan kikonakta kebeberatak. Kongoi chebo Kirima, kongoi ngole imite. Karibuni ko Osea, eng iman ko kokimitei kotab kaa Minnesota kikitachet. Ako kit nebo kamanut Osea ak Janet ko kianyoru biik chechang cheisubi program nenyonet eng kebeberatak. Chang biik cheisubech kabisa ko kimwa kongoi bichotok anan biik che kianyoru cheisubi program. So kimeche kewekwa kongoi ak kelechok like and share ak iborchi chi and drop a comment also sikobit kiro kele kiimprovendoi ano program ni
Kiptoo Bet kole isubech kobun kebebertab Nairobi ak agere uni chang biikab Nairobi rani. Karibuni eng akwek tugul. Ko Janet iamune ak imionora, so mangen magere tarajet, magere so mangen ale imionora. Karibu ako tos ikotishe. Kongoi missing Balozi ak Hosea ak Tanya nebo rani Daktari Isaac. We're very privileged to have you, Daktari. Ako kongoi amu keip kasarta sinyo imwawech akobo bandang'ung asikinetkei tugul. Eng betutab rani ako kongoi kora eng our followers chekako tunen in, testai Shan aki subech ekitau tetutioni. Eng betutab rani Balozi amitoliep Florida. Kiboiboen angen ale komatekoi kebwa online, lakini we are back now and welcome everybody asikobit ketestai tugul. Kongoi Balozi. Kongoi nye Janet, kongoi karibuni ak agere kakoiton yo kimeche sikemwochi kityo kokatech yekitesetai agere Ken Birir kolechinin karibu Arab Sajin imite kebebertab Australia Bat kelechinin karibu Brian Kibiego karibu sana from Kapsabet Langat Kimurgor kosubech kobun Australia kelechinin kongoi Edwin Tirop kale isubech from mangen ale bun mieno kongoi Lawi Rogut following kelechinin kongoi Edwin Tirop kokale mieno ane karibu Edwin Peris Cherotich kelechinin karibu share and like it and then drop a comment. So kimeche kityo kikochi tonyo asikobit ketau program kimeche ikatech daktari ko toko ketebes kele I daktari nebo ne ingele ngap kemwa komi doktori ak kele mi daktari so kokotekena eng yo ko kimeche kityo ikat kasubikyo kile chamgei sikonai kole imitei ako koking'etyi anan koking'etyi kebeberta nebo olimbo St. Louis, Missouri ole kikitinye kora daktari neunye Dr. Kendagor ing olimbo St. Louis akoi rani kebeberta nebo Raleigh, North Carolina kitekemi emetab America. So kimeche kityo ile chamgei daktari sikobit ketau program. Ile chamgei daktari kat bikyok. Kongoi missing Ambassador Arono ak Hosea ak Janet ing tokset ne inegei nekautachan karonetab rani. Ko ameche aib kasarta ne inegei akat kasubik chok, choronok ak tilyanutik chekemuch kosubech ing karonetab rani ing emetab North Carolina Raleigh. Ko ngebe kunotok sikeamegei logoi ak kemosto. Kongoi nye daktari kaokas ole mito onyo eng betutab rani ko kongoi eng akwek tugul cheisubech atagere abwoti ale B Mr. B anan eng kebeberta no Lydia Mutual karibu Mayo Chelagat Mayo Rono Elkana kale kora kosubech agere Priska Chemeli Meresei kelechinin karibu yo ko alumni chebo program ini karibu Priska karibu akwek tugul Dorcas Kirui following kelechinin karibu Emmanuel kosubech kora Vincent Ngetich kongoi ak Peris Cherotich so Hosea mangen ale tegere ngo Sylvia Rono kelechinin karibu kobun Doha Qatar anan Shaila Rono Doha Qatar so Victor Cheruyot kumwoe kolen isubech Jos Chepkoech Josephine kosubech kora Hosea mangen ale igere ngo eng kebeberta nin age ko mwoiwech ile isubech ngo siketau. Kongoi Balozi Peter Rono agere kosubech notok kekure Senge Mkubwa kale isubech kong'ete olimbo Wichita Texas. Asante sana. Kongoi kora Wichita komi Kansas Wichita. Kongoi Senge kobun Wichita Arab Tera. Asante sana kalami the northern side nebo kebeberta nebo Sydney Australia. Asante sana. Ameche kora fans chechok chemi olimbo ground to Legan Toshi. Ameche kora aboisie kora nafas nine Balozi amakitau congratulate one of us notok Manuela nebo imuch ko graduate in School of Media. Asante. So Manuela on behalf of our show
we congratulate you and we are proud of you, Manuela. Kokikotoretech kabisa kochobwech flyers ako ineni kotam kiyoktoi yo kitinye boisionik kolimbo ground kap kiyoktoi kwa sukulishek chechang ko kit nebo maana akine ko Kikway chotok tugul kotesetai kosomoni. Manuela, congratulations. Ketou kibaguli age tugul nekimie koki timit tugul nebo Igere Chitab Kalenjin. Chebo Kirima, asante sana meche kotikelaikan kemutu biik ketakan choronok. Akere Mildred Chelimo following from Kenya, Nairobi. Asante chitab olimbo Nairobi. Asante Jiri Brenda ak timit tugul, all our alumni recognize tugul as a wholesale. Ungetestai kegrowen as a family. Back to you, Balozi. Kongoi Osea, kongoi ngakwek tugul cheosubei akesome kora Osea taisharan sikobit kesharan yokwech kobwa simoshek sikobit kiyokyi biik cheisubech. Ko kongoi kisome chi age tugul neisubei kele oyie maken sure ile ketakan chi, maken sure ile kesharan, maken sure ile kelaikan, maken sure kora ile kedropen a comment sikobit ketestai. Ko abwoti ale nekit siketou tetutiet ko inendet taot kokinyorchi abwoti ale kokile Raleigh, North Carolina. Taonyo number 71 noto ko Daktari Isaac Kikway. Nemeche sikenai anan kisubatun kiyoni okoi ko kila kemeche kenai kele ole kakinyorchi taonyo ko ne netos kinyorchi kebeberatak. Meche korok kenai kele North Carolina anan Raleigh, North Carolina ko the capital state anan the capital city nebo the state nebo North Carolina. Ko North Carolina ko jimboit kotindo area nebo 53,817 square miles, noto ko kerge ak 139,390 kilometers square. Namba 28 eng emetab America ko tinye population nebo abwoti ale 10.4 million in 2020. Jimboinito bo North Carolina namba 39 eng emetab America. GDP anan mogornotetab North Carolina ko itei $591 billion billion dollars. So chang rabinik cho. Income per capita ngepchei mogornotet nebo North Carolina koibe chitugul karibu $57,341 in 2019. Igere ile uye mayat jimboini state capital ko ole kokinyorchi inendet Dr. Kikway. Atya ko North Carolina ko kikomong president somok eng emetab America ak in gilene actors, movie actors chechang chekikomong. Jimboinito kora ko kikomong Nobel Prize winners chemongeringen chekimongune alake anan kisomane University of North Carolina. So igere ile po komonut state ini. Atya ko kikineman anan kimwoe kele the state beverage, yani kinywaji nekiboisie kabisa nekirukokonoisoni ko chego. So igere ile kirukokonoisoni kele Janet mongen ale olabo Florida kone uni akwe ko matundek amu kiproduceni a lot of oranges, lakini oli ko the state beverage ko chego. Akwanyun Carolina ini ko nekimwoe kele the birthplace of Pepsi Cola, yani sodek ko kikinyorchin jimboinitok po North Carolina. Kikitou taoninitok nebo Raleigh eng 1792 kechobe koek capital ako kokilanyun kora the state vegetable, yani ngeba jokile ngemeche ko sweet potatoes. Abwoti ale chang sweet potatoes kemeche ketach taonyo. Kongoi amu kokinyorchi inendet jimboitab North Carolina en Raleigh, the capital city nebo state nitok. So kibendi no kimwoe kele ladies first sikobit ketou tetutiet nebo betutab rani. Ko Daktari Kikway kimeche kityo kele feel free iboisie kutit, Kiingereza, Kiswahili. Ko ngimixen choto ko sawa. Kimeche kosub biik cho konai kole atindiong'ung kwano aketoune
ole kikisikyin ak kisub akoi ole kimitei ak keolternateni tebutik between myself, Hosea ak anendet. So kimuchi kora keinterjectan sikobit kisub atindiot kou notok. So kimeche ketachen ak kemwa kongoi amu kenyo kongoi eng akwek tugul che osubech ako kisome kele sharan asikobit ketestai. Ko kou notok agere abwoti ale biik chemitei agere Mildred Kogo kelechinin kongoi, Philemon Kurgat kemeche kemwa kongoi kabisa. Benjamin Sobut kora katakelen kongoi. Kipiji mangen ale imyano Kipiji mi Doha. Meshak Kipruta ko kongoi. So agere kora abwoti ale mitei Senge Mkubwa anan Senge Elena. Kami Senge Mkubwa asikomi Senge Elena. So kilen kongoi ak kelechino karibu tugul eng ole omite, share, like it ak idropen a comment asikobit ketestai kou notok. So ladies first, karibu engineer. Kongoi balozi ak kongoi followers chechoket cheisubech. Tebutiet nyo netai daktari kemeche kenai kele daktari ko ng'o, kikisikchin ano, kiwe sukul ano, ako kora mwawech kidogo akobo family neng'ung sikobit kenai kele ng'o chichi keng'ololchini eng betuni rani. Karibu daktari. Kongoi mising Janet ak Hosea ak Ambassador Peter Rono. Ko chichi kikure Isaac Kikway ko werit nebo somok nebo boyot nekikuru Arap Mutwol nekimenyei Cheboror eng kenyisiekab 1980s. Ko eng family nenyo ko kamwa ale werit nebo somok nebo boyot nekikuru Arap Mutwol. Ko mama nenyu kikure Lilian Cherotich Bungei. Kisiku inendet Kaptai. Ko ing olinyo ko kisere ki lagok 7, tibik 4 ak werik 3. Ko kikilecho kikisikchino Cheboror eng kenyisiekab late 1980s. Ko makimanda biik chekimenye timwogikab forest nebo Singalu. Ko kibokosu ane amitei in Sochoi kemenye ak family nebo Kapbore. Atyo eng yotok keut eng 90s, early 90s kebe ole kile Kamakut ole kibotaune nursery nenyu eng Kuresiet Primary School. Aityo eng kenyisiek chotok bo 95 keu kora kebwa kimastab Chereber ole kinyawe Lenguse Primary School eng kasarta kitikin. Atyo awe Keben Primary School ole kibasoman akoi kilas 4. Keben Primary School komite Nandi County eng olimbo Ole Sos biik cheingen. Nematianit kora awege Lenguse Primary School ole kibasoman eng kenyisiek chotok akoi atore class 8. Ko eng family nenyo kitekemite akot mama nenyo nekikokilechi inendet eng kasaratak. Ko eng nguno mengatenyo ko ki family nebo Kabarap Mutwol, Kabarturus kemenye Uasin Gishu County, sub county nebo Keses, Tarakwa Ward, Olenguse location eng kokwet nekikure Kapilat ole kimenye akoi nguno. Ko ngalekab somanet ko kamwa ale kiataune primary Kuresiet Primary School nursery atyo anyo Olenguse atyo awe kora Keben atyo awe Olenguse ole kinyatare my KCP. Ko sasoman sukulishek chotok somok komanachi ko uatet nekitiemei sigik kocheng sobet nekararan. Atyo manachi kora kikitieme amu kikitebi ak atare school. Ko primary nenyu nebo Olenguse ko kiatar in the year 2003. Ko kameche kityo amwa atindiotnyu nebo primary eng ngele phases 2 anan ko 3 yo.
Ko kingatau primary school kong'ete class 1 akoi class 4, abwoti ale ngabwat komie ko kiaperformeni eng oret ne kararan. Kobate kityo kingami between class 5 ak class 7 komanai chi ole kure biikab kasari teenage age ko kimataperformen komie. Ko abwoti kasarta nekimakat kepromotenech kebe class 8 ko kimaperformeni komie amu kiaperformeni eng class 1 akoi class 4, kiami position 1 akoi 3 yo. Nyabait class 5 kowalak amu kiashiften kong'etege position 1 akanyorchigei ami position karibu 30 amu abwoti kingepromotenech kebe class 8 kasaratak ko kia position 36 out of chekikipromoteni 36. Ko eng kasaratak ko kimakoaming'in sine mising ako kole boiyot komatameche ng'eti eng kurgani, ameche ayatita tugul chemi kurgani. Akere ale ngakebe mane ako kitakwanyiny sobetab ng'etandit kabisa. Ko kiagilgei kotaesio. Akere ale uni mawendi amu kichang choronok chetoko ki connected ako kakemach kibesiechi. Ko kiadeclinan ako kikiyonwo atyo ko kingeyat school January notok abwoti kemi ak choronok neu Isaac Samoei kikibe class 8 amu kikimite period nebo morning hours kityo kebe. Kiakirwokchigei achek kele ara 36 ane ka promoteni ko 36 iboibune akwek. Ko kikibe kityo break netai kikibe kityo 2 lessons. Keweksei break nyikeuak en ng'echerok keweke class 7. Ko abwoti ale kiek turning point yotok kora nebo ng'alekab atebet ak ng'alekab somanet amu from number 36 ko abwoti komie ale kiashiften akoi position between 3 akoi position 1. Simanai ale kimi ne nekikatestai eng let yo. Ko kikitestai kounotok eng class 7 ko kakowek kabwatutik komie ako kikipromoten kebe class 8 ole kikaboeku index number 3. Ko kimite chorwenyu nekikure Nimrod ak James Bet. Ko kingokaketar class 8 KCPE koit anyun kasarta kinye nekiaesioi nikakoyam as kebe kamuratanet kebe kiapsor tumyo olindo bo Keben kotun ngamong'u ane ngalen ongen tumwekab Nandi kokakeba olotok menyoru information nebo sang olin. Kebe achek keset kelong'u kotosisi kakimong'u komi mic class teacher ale ko Mr. Tuikong ni ngatindoi sine tilionut chechik. Tomo anyoru anyun ane en KCPE results ako kokomong anyun amu mateb akot amu kiami tumwek nguno tumwek ak chu komakiburuchi amu makoi ikaste. Ko koi anyun kaketachech kolecho nyoiwo makiam logoi kolecho ara une koinyoru results alechi ngotomo. Ara tos ikere inye koisich ne? After all sine kiakiligei index 3 alechi mami ng'ala akere ale manai chi kwanyoru chechuk anam number 3 yois kole amu kimakoya akine James Bet ako kikiligei akine Nimrod. Finally sine kolecho maiyai koisir koitinye 354 akoi position 1. Komarok so koki kasarta notok anyun atindiot nekinyokobekchine primary. Ko ing yutok anyun kotomo akot kebe setet olin sikelong'u ko kiatil ine eng kabwatutikchuk ale high school nowendi ane komake kobate kityo Singalu secondary school nekimite in neighborhood. Ingete Singalu ibwane lunch akot kicham kotekebwone but kasarta nekikibendi school notok kakechop lunch. Ko kiatil ane eng kabwatutikchuk ak sobondanyu ale awendi Singalu.
ko kiit results ketyem sine kelecho ara ilyon amun kalen ongen ole kokakoit results chekororon ketyeme biik keba sukulit nekararan amun neiman kiibe chito sukulit nekikure kararan komi kamang'unet kele ibiibu kit nemaya. Ko kikasibatilan ale awendi Singalu ini. Ko kiit kasarta nekibendi school ako kiajoinen Singalu Secondary School. Daktari chamwa atebenen kikalya si itil ile imeche iwe Singalu ama sukulit nekakikurin? Kongoi missing Janet. Satil ale Singalu ko oleu gaa. Ingen isile ngesichin gaa kapchi ingen oleu gaa. Ngeng'etos karon ingen ile sigindet neng'ung komuchi oletya. Ko ane ngaetu ayogishei angen ane ale tuga chayogi komache choget. Ko ing kasaratak achute ane form 1 ko kiasure ale mami kiy. Ngas ine kikilgei sigik kotko bare mbaret nekimenye nguno komami kit nekiimuchi komuta sukulit nekararan kosir Singalu inoto. Ako kikakikurin sukul ano, daktari? Abwoti kekuro eng kasarata sukulit Kipkabos Boys. Katekekuro kora Annocence Boys, sukulishek chikikororon eng kasarata. Ko Janet pole daktari kakemwa eng yo ile in kiuote, so I'm curious anai ale uotoni kiuwe ko kine ako kitun osettlen ano amu in kakere iu eng yo koung nyobe kimasi osungukan kele sine ki pichinwek lakini ne nemikiyaak so uu mising ouote neteni amu kakere ko nekit kiu karibu ko sabarishek 4 kotomo isettlen. So kongoi missing balozi. Abwoti ale kangatau kokamwa ale kingakasu ane kemenye kapchi ako manai bichoto kikoek in role models ako family friend. Ko mangen akot amu kotomo ateb akine ale ngemenye kapchi yuto ko ki sigikchok ko kiyoe boisio anan kimeng'isie kwae ne. Tomo ateb amu this family ko ki choronok akoi rani. Ak abwoti ale manai chi ko this family ko kikotoretech kotun akot lekisettlene sai ko manai chi amu I'm close to 100% ale kitindoi eut eng ole kimenye nguno. Ko sikeuote ko abwoti ale kityeme sigik kocheng sobet nekararan amu kingiu eng yoto kebe Kamakut ko kinyor sigindet nenyo mbaret eng Kamakut ole kipkemeny kasar kiaming'in mangen akot ane ale kitesetai ne. Kinangen kityo kio rubet koronoto kingekol bandek komarurtos ngichelewani kole nyokwame kutik. Ko abwoti ale uotoni kiuwe ko kityeme sigik kocheng in sobet nekararan ako tyeme koro kole tanyor koret nemie nemuchi komeng'is ak lagok. Kongoi testai Janet. Kongoi daktari. Ako so kaiwe nguno high school, kipkotestai ne eng yundok ako kitun inyoru ne? Angen ale matiwe sukulit nekararan lakini kitestai ikilgei anan kiweke kokeny ku atkinye from class 5 akoi class 7? Kingachute form 1 amu kiuit kasit kabisa amu imwachini ine biik koi position 1 makisiek chekororon imuti biik lagokwak sukulishek chekororon. Amu abwoti akot in kasarta age keibu in kilen result slips komite sigindet nekimakongeno katebi ng'uny anyun eng musukwet kole eng sukul nito kakebe ipkesome anyun kelen ong'et in otoretech result slip keib sukulini ipkesome. Kelen akot sukul nito kikiete nene kingokainyo akmaisiek chekororon making'utyin teket kelen ometen nito konyo. Ko kakeit yundok akase anyun sigindet age nelen eng yu akomi anyun koindoi eng sukul nitoni kakile kabir kona kwo Singalu akwo anendet sinyen nemwoe aker ale ngakouit iman. Ko
fortunate anan ko unfortunate kemite musukwonitok ak muzasi nebo kijana nekitun kikilgei sine tuwai eng sukul nito amu kibunu in family nekimeche kopechei sobet. Kele koi sine kolechin angimwoi ngunitoni. Sine kosulda amu ngalen ingen ile mi tuguk che ngomeribegei chito kobitu forces alake cheimuchi kong'etin kong'emenin kamang'unet ak kakiletabgei. Ko kikibe Singalu. Inkeit Singalu abwoti ki school fees chebo kenyit komugul kitoune 8,000 atyo konakta sine eng Kipketore kakonyo 17 oli. Ko ing kasartab kenyisiek 4 komami kasarta nekiamuch aclearen school fees. Ngemwa ng'alekab fee balance ak arrears ko kitilya amu kimukomitei source age tugul amu source nekikikonyi achek ko kikikonyi source nebo bandek chekakikol eng mbaret nekitikin. Ako biik chebunu kebebertab timbarwok cheikuitos timbarwok korurtos bandek after 1 year. Ako ngokakoruryo bandek after 1 year komelen kele production nenyi ko kararan mising amu kaitit emet. Ilen iro viasinik kora komatindoi market. Ko kingachut Singalu ini ko kikiborye ng'alekab school fees eng kenyisiek chotok 4. Ko kit namuchi amwa eng betutab rani ko ngan chang'an kiuit ng'alekab school fees. Komami kasarta nalen ane kioimchigei somanenyu eng sukul notok kikure Singalu. Eng sobenyu tugul akoi rani amitei North Carolina ko akere kouo sobetab high school nekiaenjoyen eng sobenyu tugul. Amune ko ni, ki ngachute form 1 ko kikitoitoi tuguk amu kamwowo kalecho eng Kalenjin mising kealdoi tuga sikeba sukul. Lakini ngacheket nguno tukatakialdoi ko machechoket. Kimaketinye teta nenyo eng bii akot agenge amu biik chekikotoretech tuga ko kikityem sine keripchi tuchatak. Ko kingachut form 1 abwoti ko kicham keonwech school fees. Kikilen sine keon bich kobate kityo kicham kiyoku wanafunzi school fees. Ko ane kimakoni kiyokto kingaro kityongon kemarkatoni eng olin kiyokto biik anam ane bagit nenyu. Ko emoninyo kongen biik chechang forest. Ako Singalu secondary school komi taban forest. Ako olinyo kemenye taban forest. Ko kicham anam ane bagit nyu komabunu oret anyun nebune biik. Aroba ane forest ole kile Kaptololo biik chechang kongen Kaptololo achorugei eng Kaptololo. Anyo gaa. Akot sigindet kicham ine kong'ete kwo mbar kwo boision chechik. Ngap koit nyokole kaitu su. Kaitu. Ane atepche ng'ony ngasomanjinigei ane. Ako awekchini Jehova kongoi amu eng kasaratak bo kenyisiek 4 nga kicham keonwech every Friday anan ko Monday amu kicham ketimoni Monday anan ko Friday. Eng kenyisiek chotok 4 ko kicham ngiyoktech kebe gaa komapotebe ane school fees ipotebe ngoro nongen ale matindoi. Ipotepche ng'ony ane asoman amu kiaibe timetable nekobo school angen ale 3 pm komi Mr. Rono koneti chemistry. Asoman ane chemistry chechuket. Ngangen ale mitei CATS continuous assessment test the following week amu kiacham sukul notok amu kingongen kole kitinye exams komatwoe wanafunzi that week. Ko abaibai mising amwa ale eng kenyisiek chotok 4 ko kioeku position 1 kong'etegei form 1 akoi form 4. Ako kiasomanune gaa eng kasarta neo. Ko akere ane ale kiaenjoyen mising sobetab high school nga chang'an ndakisubi kasarta nekikiyokwo school fees ko kosir kasarta nemanai chi kiami school. Wow, that's incredible. Ara kiimuch inetkei kityo eng somaneng'ung and
So kimutin ano results chuguk after high school, even after working so hard, ako kora imi school maybe less than half the time. No, yeah, kameche simwoiwe kora daktari, kikoinyoru ne amu ketebe sang kosir imi sukul. Kikoinyoru ne atya komutin ano kui kateb Janet, karibu. Yeah, kotomo amwa ale kiasich ne, ko ki ing kasarito ketesetai ak school ko kikilgei korok in board of management ak kilen PTA kondochin nekikure in Barnaba Kaptululu, komutech chekilen in benchmarking kebe in Terike. Ko ngachunde Terike nitok amu ngele benchmarking kebendi asubuhi kipkeyai classes kong'ete karon akoi koi koskolen keweksei. Ko ketoune English akose ale ngochute kineti kochukoche, kebe hesabuk kokelwa ane amu kingeyokto gaa ane ibasomani beyond, kicham akot asomani one topic ahead. Koek kipkel nemie nguno ngebendi benchmarking initok ko kikisomani nabwoti kabisa komie ing maths, ki topic nekikure vectors. Konyo mwalimuiyot mengen nebo kole mi toek chebunu sukulit is nenyerat. Kotieme nguno mwalimuiyot kokonu subject nebo vectors akolen ngonyo chito nyo. Akere ale ngomang'etos akot chekobo kot kai. Ang'ete ane akobo ansani mashangaan biik. Akere ale angu kaa sukulini kokergei ak nekaito nyonet. So finally ngawekse ane eng Terike amu mangen akot ale in my deskmate akase tatanyoru kabisa amu mangen ale kiwo ano. Ko ngawekse ane Singalo kokaker ale kenu ngui performance nebo sukulishechu kokergei ak nekonyonet amu kangakilgei kotawalu some questions chebo chemistry, chebo maths, chebo English ako ngawalu kotebegei biik kole koinai ano, anyun ko confident angen ale kenu mi oleu. Ko kinyike anyun chekile mock exam ing form 3 kebendi form 4 anyoru A- kikiib sine max remarking kowek kora komaya. Kotun anyun finally keyoe KCSE ko kiasir anyoru A- nebo 76 points. Wow, that's incredible. That's incredible. So A- kenyor eng sukulit neke abwati ale ki day school atyo kora ko kenetkei kityo kaiwe Terike ibinetishe eng olindo kokeny amu kaieku the ambassador nguno. Wow, that's incredible. Ako tos kiinet ine sabet notok akoi eng betut ni angen ale karap koek kora timwawech anan kiinetegei ne eng agere ale you are a self-starter ako self-study person. How did that childhood influence you? Yeah. Atya kora kingerup high school iwe ano akimwawech amu kakinyorchi North Carolina, simwawech akoi yoto. Karibu. Yeah, ngataune korok etunotet aiku koa lakwet neming'in ko atkaan kora ko kiayokisi. Ko abwoti ale korok ayokisiet nekitoreto most of the time saek responsible. Atya kiibwotwo kora kole tuchu iyokichu komache kwok amu kiangen akoi ra nguno kotangen families chekikotoretech tuchatak. Ko responsibilities cheu chotok nguno chekishokwa aek chito netononot. Kit nebo aeng nguno kora ko kit nekianai ale family nenyonet ko family nenyerat atyo ko tos kiyoe ne sikewal sobonotok.
Kit age kora ko kit nekishanai in the environment ole netai korok ko kisioesio ane awo tum awendi class 8 ko kiaro melen kole yachen biik chekakiyatita kobate kityo kisip ane ale freedom nenyone ak atebonoto komeche kokonu asenet amu igere biik chemite ing kokwotunwek. Atya anyun ko kit nekitoreto ane sibasir komie ing high school ko kayanet nekiayan ale sigindenyu nekimite kasaratak ko kimukomuchigei koit ui. Ko kimamache akochi stress, amamache akochigei stress atya anai ale the only solution ko agilchigei atya aibu tuguk chekororonen. Ngachangan ko kiit kasarta nekikuyo ak ichek mwalimuinik ak alechini kongoi mwalimuinikab Singalu ko kasaratak ko ki head teacher nenyo anan principal ko ki Mr. Koima atya ki deputy nenyo ki the late Masai ak mi mwalimuyan nekikure Mr. Rono, Alex Sawe ak mwalimuinik chekitoretech kabisa ko ki class teacher nenyu ko Mrs. Lagat ak mwalimuyan nekicham kocherech atkan kora kekure Gad Kipkurui Lagat. Ko Gad ini ko kitoretech kabisa kingetuye kong'ololwech ko akoi sae kotokong'ololwech. Ko kiacham ane mising ko kiayan ane the challenge ak aker ale the only solution ko akaikaigei ak aboisiechigei eng oret ne inegei. Aketep ile kingitar high school ko kiu ano? Amu kit age tugul nekararan koattractoni tuguk chemiachen. Ko kingatar high school koit anyun kasarta nekayam keba in campus. Ko melen kele kanganyoru A- ko kates rabinik eng gaa anan ko kanyoru A- ko kakiku mokorek. It was another challenge amu kingoit kasarta nekakimach keng'et keyai course selections. Ko kingeyai course selections ko kiib joint admission board kora kaimutiet nekiakure it was a challenge eng sobetnyu amu kaatkain kangasir ing class 8 ak makisiek chekororonen ko kabwatyini ale awendi skulit nekararan. Kibwotyin chitugul kole awendi skulit nekararan. Nyasir ing Singalu anyoru A- kobwotyin chitugul kole kenu ipkwai course kijanayandani nekararan nekikure sine nekararan kosubkei ak kabwatutikab biik. Ko kingokona joint admission board kokona course amu kingeyai chekikure aggregate ko ki aggregate nenyu konyone 46. Kokona joint admission board course nebo aggregate nebo 29 points. You can imagine from 46 to 29. Imwachini nee biik iba? Ko expectani biik ibieku ogiliot, expectani biik ibieku daktari, expectani biik ibieku engineer. Kou leu emet komeche biik kainaik chotok kororonen amu kere boisionik cheyoe biik. Kiek kaimutiet neo amu kiatyem eng kasarta neo bawal course eng campus aboisie avenues chekinyolu. Ko kit nekib koima mising ko kanyoru chito nekalecho ameche awalun course. Nyap koit koskoling kolecho kakile anyun sikewal course ini amu kiameche in actuarial science. Kolecho kakile ikonu 20,000. 20,000 so. Alechi soso siketuiye. Iboru. Ngang'ete karon ane alechi ngobet. So kakobek sinyen one academic year. Yani ngamarkatoni eng nguno yu ko one academic year nekabet amu ki finally kobeku that one academic year ko out of A necham kenyoru nebo 70 ko kianyoru a grade nebo 65. That is my first year. Ko ngatau anyun my second year ko kaawal kabwatutik ale kenu makomi kewal in this course amu kawesten korok 1 year ako resources chekokaboisie ko makoi tarecover. Awal anyun kabwatutik chu koikona course nebo
Bachelor of Science in Horticulture. Amu kingotebena chito kole kopiyai ne alechi horticulture. Oh, amu horticulture ko ne akai makere chito ngimwochi makere kabichek ak sukuma eng yo kityo kotokone. Awal kabwatutik ane akere ale kenu koborye nito ko kiwalak anyun kabwatutik chuk ami my second year ak akilchigei komie amu abwoti my second year anyoru aggregate nebo 70. Ibwat ile eng first year amu kiamarkatoni atieme awal course ko kikanyoru 65. My third year nguno anyoru 70 amu ibwoti chitugul ile first class ko makat inyoru aggregate nebo 70 kong'etegei first year agoi fourth year. Ngami anyun third year akere ale kenu uni matu ame kasit amu kawe kaa kolino mama nenyu ara une tos iibu ine kokocham 8 kinye akere ale akoromit. So finally ine kenyitab 4 akilgei kabisa because ngami third year atinye deficit nebo 5 points akot sanyo 70. Kiakilgei eng fourth year anyoru 76. Kong'et lauchun ipkonyit chun anyoru first class. Ko challenges cheu chotok che kibun nguno chobo somanet ko manai chi kokiipchi admission board amu ngakaa ngibunu ole kebunu chito ko manai chi ko definani biik ole tokchingei sobeng'ung. Ko finally kininen ko kianyoru first class ako manai chi ko kiyat ortinwek che kiabwoti alen kerotin eng kasarata. Kongoi daktari ako congratulations kenyor first class ko marahisi. Angen ale ng'ering'en biik chenyoru first class ako kobun kora sukulishek che kibunu ak kakiletab kei neitindoi even though kibun challenges. After kainyoru first class ko tos kitibillionchi nguno degree ning'ung niep horticulture ako abwati ale kibaibait mama neng'ung kot mising amu kainyoru a very good grade ne almost equivalent ak 8 kaikan isir angot mako A minus. Atya kakinyorchi North Carolina, kiitunde ano North Carolina? How did you apply? Mwawech kityo process ino. Yeah. Akotesyi kora Janet ngot ko kiyai kasi kinyoru kasi eng olobo gaa kotomo kenyorchi North Carolina ine ngot ko kiyai kotianit karibu. Yeah, kongoi mising. Ama ng'alale ng'alekab kit nekitoreto my first class atyo ko ameche awekta kanyoru A minus amu wendi emet sikot kotuyo eng tai. Ko kingatar high school ko kikanyoru grade nekararan ako kibaibai sigindenyu nebo kwong'ut. Abwoti ale kiboiboiyenyi ko kimache awo university ngamu ngen ile nguno ibwoti chitugul kolen manai chi ko kaiwe university nga nyinyoru boisiet eng chokchinet siwal sobet. Ko kitun konyo chi kole mitei chi nekekure Ambassador Rono akerwoe eng Kapsabet sikokochi lagok scholarship. Kimangen ane Ambassador Rono, kiakas kityo ambassador ino nyalen bomwochi mama nenyu kosen kole mete ng'alechoto cha. Abwoti ale kibwoti kole kobete ni eng Amerika sita nget ak ne. Komakitar in campus katar campus anyun une kaka ngobendi betusiek ko eku exposed biik ko eku exposed sigik amu king yutok ami campus amu kimatokochomwo anendet achek ng'alekab scholarship koek kipkel nemie konyor our first born green card keprocessonchi ketoret kotoreti courtesy of ngamwa kityo akot Professor Bore kot konyo akot Dr. CTNA chebo kamnaniot kot konyo ine ko kingokakotebi ngolune kotiak anyun muguleldo ak kabwatutikab mama nenyo kole ngu kamayanyi ngop kotebi Simon. Ko ngotar anyun ane une kakochut anyun muguleldo kolen lion inyendet ityeme olin kole ko
Kingatar iman kuyo kakomwa ambassador ko kiatyem acheng boisionik che formal ko kiuit amu kianyo ane in Kenya after my graduation anyo America amam mshahara chebo serikali akot anan ko mshahara chebo chi amu kingalen atyem acheng boisionik ko amwae kityongon melen kakalechi simabikil komeche ko challenging ngitinye first class ngoro chito kole first class kole matepchini marmarendos nyokotepche kitikin kolabat amu kiatyem asome boisionik kelen kamakoya anyu lakini weke sukulini kiisomane sibiro kotko tos kokonin boisionik ko kiek a challenge neo amu finally abwoti kabisa kityem in abwoti amwae kityo terer honorable terer komuta mahali ipkelecho sinyo mutai kawe kityo ipkelecho ikere iwe weke sukulini koisomane bisom kasit menyoru kasit ngole ngobet ibamin ane ketin chechuk gaa. Meanwhile ngamine in ketin chechuk gaa ko kakonyor my brother Simon nekikanyor green card in 2011 kako maken choronok ko connectan akin Isaac CTNA Dr. CTNA nebo kap in Bosochoi kikure kap naniwet ing Sochoi ko connectan inendet keam logoi ak Isaac ko by the time I graduated ni ko kakonai performance chechuket ko guidana about ole kiaployondoi assistantship ko kinga graduate in 2013 atebi gaa kityongon 2014 kong'etegei Januar ayae boisionik chechuk chebo gaa kimangen akot ale litonu cham mamine ketin kityo konyone any kole ingen ile ketichu imine chu tutun akere alen kiakere inye komine ketichu nguno fence noto kararan ako cham ketuiyo kichoto komwoe man kiamin ane ketik nyang'ot kurget amu kingokakemandate koek kopit kurget koek tambarare aweke ane nyipang'ot eng gaa kolen inyoru sine ameche sine inyoru biik kolen ara ni kole konyo first class koni poloti keringoni bo postinik ni korom sine amu ngilen ikochigei ng'alekab biik ko mewendi ole mache ko finally ine ko kiconnectan ak CTNA plan assistantship anyoru assistantship nyai masters ing university nebo Daktari, Louisiana ing biik chechang cheisube chemaelewani kole assistantship nekemwa kone ngele cham anyoru biik koinyoru first class honors isom kasi mainyoru is very depressing kuka inye first class amenyoru kasi ngibisom kele iweke sukulit nekoimi so atya imwa about assistantship cham biik chelen in graduate school kolen kono scholarship which doesn't really exist ameche teimwochi biik akobo graduate assistantship kele assistantship kikilen graduate assistantship ko ne tionyi kekure graduate assistantship kongoi missing ambassador ngemwa kele graduate assistantship ko atkan kora komite masters anan ko PhD ko abwoti ale kibunu ng'oliot assistant toretindet in graduate school amu boisionik chechang cheyoe graduate assistants kwae boisionik chebo research ak kanetisiet kotoretigei ak professor nguno kikonin professor netindoi kamuget kolipanun school fees akotindoi kamuget kokonin project anan ko class neneti anan ko toretet age tugul nemi graduate school si ole itoreti inendet kosuldae boisionik chik komuchi inendet kolipanun school fees akomuchi kokon rabinik chemuchi boisie ing magutikuk chebo atkan kora kobunu ng'oliot graduate assistantship ko kongoi so abwoti ale biik cheisubech ngokitar undergraduate anan kitar degree netai komatete ibirchi Janet ak Balozi ilechi ameche scholarship teb kit nekikure graduate assistantship so mami scholarship eng graduate school eng biik chacham komwoe kolen lyon imukakse tukyu kongoi eng chicho kele kimwoun kolechin cheng ni amu ndakiage kitalechinin weke sukulit nekoimi lakini kilechin tiem nitok ak ityem notok inyo ko kinyeitokchigei ano ko kenyoru notok kiwe ano kakatebin Janet kole kokinyorchi North Carolina kinyeiwe ano ak graduate assistantship anan kinyoru nebo sukul ano daktari kongoi ko
Kingo ka plan graduate assistantship ko kiaploni kasarta neki amu atkaan kora ko school keyote ngoli arawetab tisap anan ko sisit. Ko kiaploni ane arawetab lo anyoru intake nebo spring January. Ko kinganyoru anyoru university nebo Louisiana ing Baton Rouge. Ko kimite inendet Dr. CTNA Louisiana inoto. Ko kingait yundok ko kipkoek mentor nenyu ak koek chito nekigaidan koboto lakwet nekikure Abigail Songo. Ko biik chekipkoribo kotoreto kotko asuldae my first experience nebo masters in Louisiana Baton Rouge. Kiek experience nekararan kosubkei ak background nekiatinye nebo somanet. Ngasine mabetos challenges ko kiisulda eng oret ne inegei. Ko daktari kaiwe Baton Rouge noto ko Louisiana ngunyun kapkelion nebo America ole bekyin Mississippi. Ko kabitar graduate assistantship at korup ne like kiyai ne after that amu ngap kobek sukul ako itou ngatekat yoiaploni sima ngap kotebi chito imuchi kotebi osea kotebi eng yekai graduate ile ameche acheng. So at what point ne ichenge sukul yote imi yotok amu kemong'u eng yundok itokchigei ano? Tos yu kakinyorchin anan oldo age? Yeah, someone noto ko kinyai masters in plant pathology manache kotakeng'olole noto. Ko ngimwa ile kasarta ngoro nekimuchi kecheng'e skulit nebo transition, imuchi itou kong'ete betut netai koketou school kosubkei ak ng'alekab connection. Ngimi graduate school komi tuguk chekekure conferences, mi tuguk chekekure meetings chetuitos associations chebo somaneng'ung. Nguno ane kiami plant pathology ko kila kenyit ketuitosi chekekure American Plant Pathology Associations. Ko sanyor nguno transition nenyu nebo PhD ko kitoreto tuiyosiek chuto ketuitos every year conferences. Amu abwoti kingemi Florida koskolen kityo amu Mungu akine koyai boisionik eng biik che Christian eng oret nemekuitos chi. Kaketar tuiyet kebendoti kole kolecho age ikere chichono kekure ano makano. Ipkikat. Yekikatkei kityongon kotun plan schoolit nebo North Carolina koro kole ngou kijanayat kikikotigei akokono position. Ko imuchi isitou iyai connection koketou program netai situn kibit iite kokakoyam kobek kasartang'ung kokainyoru choronok. Kobate kityo tiegei magutikab biik. Mi biik chelenen katar masters sai boisio kenyit agenge anan ko oeng sa transition. Kobate amu kiagere ane ko ki magutikchuk anyone America ko kisomanet. Ko kiagere ale kaikai ayai masters ak ayai PhD. Ngachang'an ko ameche kityo amwochi biik alechi nginyone sukul anan ko somanet ko tiem inde karwotitoetab makornotet kosub baadaye amu makoi eku mokoriot at the same time isuldae magutik chebo somanet. Bate imel kirokto agenge, ngimel oeng koloche age. Ko daktari kele kibikat chi, kikatakimwochi ne chichi nekekat ni? Kikatakimwochi ne ako tos kiib kadinyi amu kele kinyokobwatin lazima maikat buch inegei, lazima kimwochi ne chichin? Yeah, bichu ko conferences ichu koibu tilyandit nebo biik che loen ipkoming'init amu kingeng'alal kobwat project nekikayai akolecho kakainye no ketinye poster neuni ak neuni. Okay. Oyae kasi akanom ko kitun kwang'utiet age nekiyaak kora ko kaka boisiet nekicham aae amu nguno koi graduate assistant kotindoi professor projects chechang. Ko kimite project nekikure Downy mildew project nekicham keyoe screening atya keyoe monitoring chebo mogonjwetab Downy mildew nenome chebololok nenome ngele Downy mildew ko mogonjweshechu nome kong'etege viasik akoi chebololok akoi watermelons. Ko kicham kemonitorni from Florida every year
amu mogonjwanoto kong'ete Florida nyokwendi emet nekaitit akoi olimbo Michigan ako arawetab 8. Ko professor nenyu nekicham keyoe boisiet tuwai eng olin ko kicham koyokto kolen abiron kot kokoit downy mildew sinyekiyokyi professor nemi North Carolina in report. Ko kicham ayoe ane ko kiyochini professor nin. Ko ngap kikatkei kolecho kainye na kocham ayoe boisiet ak Dr. Ivy. Okay, cham kenyoru report chekwok, cham koyokwech tugucho. Ko tun apply school kongen ine kole kicham ayoe ABCD komuta kunoto. Kongoi no kimwoe kele networking ak kemwoe kele mebel darajosiek, kimwochini biik atkan kora kele mebel darajet yelande kimasin. Ko ameche daktari ingele nguno ngemwa ng'olyondoni kebisomonchi kele mogonjweshekab chebololet anan ko chebo watermelon cho tugul cho. Ngemwa kele plant pathology ko ne ingele nekit mongen Janet ngot ingen plant pathologist chetya che ingen eng Kenya. Angen kityo nekit werto agenge mitei Hosea, mitei Dr. Keitany nacham komitei Rift Valley County Forum. Ko nekit ko plant pathologist agenge nongen, and then korup werto age nekikimi tugul sukulit en kitore plant pathology kobun University of Arkansas. Ngot keba ko nekit ko nebo somok nongen ko ngeek plant pathology anan itar PhD eng plant pathology ko keyai ne, yani plant pathology ko iyoe ne. Cham akose komi nekelen human pathology ne ngele kokosirto chi ko nekit ko ine nekekure kele nyekemetochin keyoe investigation, kemeto chichotok ak chito nekakosirto sikwai ng'alekchik mongen ale ae ne, atya komwoe kole kasirto chichi kosubkei ak ni ak tukcho tugul cho. Plant pathology ko ne nekisomonji anan tokchingei ne sikonai biik cheisubech. Karibu. Kongoi. Ko ngele plant pathology ko somanani ko somanet nekisomani tilyandit netinyegei minutik. Nguno mi minutik yutok, mi bitonwekab emet, ako mitei nguno kutik cheibu mogonjwet. Mi tuguchotok ko somok. Nguno aibe koek triangle kole indoi minutik, bitonwekab emet ak kutik cheibu mogonjwet. Ko ngele bitonwekab emet nguno komi ropta, mitei asista, mitei koititiet. Inyo nguno minutik kochang minutik. Atinyo nguno kutik cheibu mogonjweshek chebo minutik kochang. Mitei virus, mitei fungus, mitei nematodes ak chekilen oomycetes. Ko samwa ale tilyandit nguno ko ing triangle ino ngeisto agenge komaitu mogonjwet. Ko somanani nguno nebo plant pathology ketieme kesoman kele tilyandit nebo tuguchu somok ko ne tilyandit netinyegei. Atyo nguno yekakenai kele tilyandit nebo tuguchu somok ko ne, ketieme kenai kele ngemeche nguno mutai kesor minutik simang'em miondo keyoe ne, tos stage ngoro nekeyoe, amu kitieme kebreken that triangle. Kokakebreken that triangle komakobitu mogonjwet. Ko ing nwakindo amu somanani kobo kenyisiek chechang, ketieme kityo kenai kele ne tilyandit neibu mionwogik ing minutik kokabun minutik, bitonwekab emet ak kutichutok. Samwa koni, kingoetu ane ko kimi kasarta nekicham akot mama nenyu ndetebe nguno kochame kokesubi. Kocham kolen kokaititit anyun kokobel koristo piasinik. Ko kialen ane koris kityo kakai mi iman kutik cheibu late blight nebo viasinik kobate kityongon olo karobon ak kolalang'it anan ko kaititit kobit kolya, kobit kotuiyo tilyandinotok. Amu kong'etegei Januar komi ng'ung'unyek mogonjwanotok. Ikonyi kityongon kemin viasinik asikorobon sikong'et kutichotok anyun kokakoit chekile optimum conditions kotoi kwam
piasinik choto. Ketieme achek kesoman kele tilyandini ko ne, ak ketieme kenai kele ne nekeyoe sikeiste tilyandini sikesoru minutik. Kongoi Janet, is fascinating. Mongen en kinye lakini imuchi inyoi mogonjwet anan itieme kityo ikirinde tukchu simabit mogonjwet. Ngokakoyakitu piasik imuchi kinyoito ano anan obote chochobe kerichek chekisute piasik anan kiyoe ne. Kikabit mogonjwet nebo sepres, mongen ko kiit olong'wong'et inyeibunu karibu forestikab Tingia nebo nekis ateb ale tos kisomonji amu imenye forest ng'olyondoni could it be kitinyin ng'alekab somanetab tukchu amu imenye karibu forest ako king'yait miondab sepres kinyoi anan kiyoe ne anan kikirindoi ano kokait mogonjwet nebo sepres. So nguno ngeba somanet nebo masters anan ko PhD komi chekekure specialization. Kwane nguno kiyai specialization nekitieme kenai kele ne nekeyoe ing kerichek amu kemwa ng'alekab kerichek. Ko tos ne nekeyoe ing kerichek chekisute piasinik anan ko mogonjwet age tugul sikobit kobois kerichechoto eng oret ne inegei. Ngebwa nguno somanani nguno kekonech specialization atya kabwatutik choto nguno imuchi inam kabwatutiet nebo somanet nekiisomane eng PhD ibiboishe kabwatutik choto anan ko somananatak ing mogonjwet nebo cypress for example amu mi kiy nekekure disease cycle. Kokainai ile mogonjwani ibu cypress kotougei arawet ingoro, ko amune sikotoigei arawani anan tos tisok cheimuchi nyikobal ketit sinyokong'et kochut mogonjwet cypress ara ngotko tisok kelyochini tisok simatakobal ketik sikotoune mogonjwet yoto. Ko ing somanetab PhD nguno melen kele simutai kamande eng yu nguno ibolen kityo ne anyoi marakwek otesoche acha kitieme kenai kityo kele tilyandit nebo kutik ak minutik ak bitonikab emet ko ne. Sindakiyokto nguno awo South Africa kelecho mi mogonjwet nekokoit neng'emei cypress eng South Africa. Angen ale atauno ano sikoi amwochi bichu alechi mogonjwet ne ibu cypress eng South Africa anan ko kaptingia ko ni ak ni ak ni. Asikobit tilyandit kobit mogonjwani komuchi ko ni ak ni ak ni. Amu it is a research. Amu ngoit mogonjwet nguno ko makoi imuch ile ne nekaib mogonjwani. Anan kit kora necham akere ko ng'alekab mogonjwet u bororiosiek kora. Mitei bororiet nguno u families ko kiang'wan nguno ko mogonjwet neiimi piasinik ku late blight for example amu piasinik chekekole atkan kora nga. Inyoru mogonjwet nenome piasinik ngapilat komuchi ko bororiosiek ang'wan ako bororiosiek choto ang'wan ko ngisute kerichot agenge kobore bororiet agenge. Ko ngibar bororiet agenge ko kekochi nafas bororiosiek chun somok komoyo piasiat ketinye. Ko tuguk cheu choto cheketieme kenai kele ngokakelechi biik osute kerichek ni ak ni ak ni ko amune. Kongoi daktari, ameche sikenyoru Hosea ko atinye kamang'unet ale ngibimondoi anan tun besio keweke bisom kasi komakolechinin chito weke ole kisomane. Abwoti ale nekit iyoni Kenya kole meche biik cheu inye amu ng'ering'en mami biik chemuchi kosor forest nebo kaptingia, mami biik chito nesoru piasik chomiot kobate biik cheu inye. So abwoti ale yetun kabisom kasi malechinin chu weke ole kimi. Anan abwoti ale mara kosarenenkei biikab North Carolina amu ingen maana amune sikoi chito nemakat. So ndengen biik chemi olin komuchi kole oye ngesom chichi konyo. So ketesetai maybe kokere chi ko kibendi elections ak tukchu tugul maybe komuchi koker chito kole bo kamanut chichi. Hosea mongen ngot itinye ng'olyo engineer asikobit kikochi Hosea koteb tebutik chik. Amache kityongan awal kakalechi as graduate assistantship kone amakitestai. Graduate assistantship kou assistant professor kuya kakomwawech daktari ako ngiaplani ng'alekab masters eng oli ko lazima iwe iyai graduate assistantship. Otherwise you'll have to pay the entire fee for yourself or komakoi
mostly ko lasima iegu attached ak a professor amu siko guidenin kora eng ng'alekab graduate course neiyoe. Nguno ko mentor neng'ung ako konin kasit ako kora kolipanun fees ak iyachini kasit. So it is a way eng oli nebo I guess to reduce the work nebo professors but also to assist them eng research checham koyae. So chi age tugul ne iwendi iapplyani masters ko kito netai ne lasima iker iwendi korok website nebo sukulit notok ak iker professors ak iker research cheyoe. Ndakaiker kito neingen neimache ako ne interested you write to that professor ilenji ameche nalia naketestai kesoman asoman akotoretin eng that research. So that is what a graduate assistant does. Kuye kakomwawech daktari. In short, daktari anan Janet ko in biik cheisube mami kiy nebo buch yu. So makoi konin chito kito kityo kole kakonin chepkondok kuni amami kiy neiyoe. So lasima iyai kiy. Kou anendet kwa mfano ko kianyoru nekile track scholarship. Ko kialabatyini sukul sikolipanwa sukul. So lasima itoret professor sikong'et professor inotok kwai amwoe boisionik chechang kolipanun sukul. So iyoe kiy sikobit kelipanun. So bo komonut kunotok. Kongoi inye engineer Janet eng ng'oliondono amu chang biik chetebe. I'm sure inyoru emails chechang kelenji cheng'wo scholarship anan cheng'wo cho mami chebo buch. You have to do something. So kongoi. Yeah, and allow me to add just one thing. Ako kita age kora neyae graduate assistants koneti ko chekile TAs, teaching assistants chebo undergraduate. So biik cheyae degree netai ko graduate assistants che actually bendi koneti eng remedials ak kora kosaisani exam. So that is one of the many things cheyae graduate assistant apart from research. So it is a lot of work. Mele nile raisi masters and I really want to congratulate daktari kotare masters atcha kora kwa koyai PhD. Kongoi Balozi, I had one more comment. I wanted to plant pathologist ko kakomwawech daktari ko amache kichongana fafanuan akakochi biik an example. Kale kikure ne kerichondet no kisutishe nganye, the most common one. Roundup. Okay. So kita neyae daktari kowendi ine ipkosomanji roundup kubare suswek. Kowendi daktari ak ipkosomanji kole roundup amakeit angot roundup kole suswandani kone conditions che magatin siko simame suswandani anan siko survivan suswandani. Komuch kole okay, suswandani komache beek kiasi anan komite kora some animals anan small animals, small I guess microorganisms, fungus ak virus. For example, kowendi kosomanji conditions chebo suswandanotok so that it can thrive. Yekakosomanji those conditions, ipkwai kasi ak kampunit nekikure Monsanto. Monsanto makes Roundup. Ipkwachi kasi Monsanto anan kwachi research Monsanto ako recomendanji kole ameche kerichondoni ocheng something anan some chemicals ne reduceni ngele amount beek eng suswot simakoe beek mising suswandani. Yekako reducen beek eng suswandani kobar suswot. So biik chitugul nekasech nguno kasit anan application nebo plant pathology is like that. Ipkesomani conditions kele this I guess Irish potatoes and potatoes viasi komeche these conditions komeche koek warm, meche beek kiasi hii, meche temperature kiasi hii. Ko ipkosomanjin ng'alechatak atya korekomendanji kampunit neu Monsanto ipkwai kerichot neisto tukchotok, neisto ngele beek chekamokotin sikothriven the virus ne kamutai kobare viasik. So that is what daktari does in short. Kongoi. Kotomo kekur Osea daktari ko kiagere eng emoni kokakeesyo ng'alekab roundup anan ngap komitei ngap kele kakiib mbolea fertilizer
komi chekikebanan chebo kile nginde korotwek kong'eme korotwek. Tos ne ngaboe amu kinyakiesha ng'alekab Roundup ing yu kosubkei ak damages chekonu? Ko recommendation nekibunwok anan kibunwo ng'olyondoni akoi kwachindo olimbo gaa kotokoboisie biik Roundup, oldoi biik tomo konai kole kikebanan eng komasta ni. Tos imwochi ne biik amu ngap kebanan eng oli lakini tokwoldoi biik eng oli, Daktari? Kongoi missing ambassador. Abwoti ale boisionik chechang ko yo kimeche ko nguno achek ko ki plant pathologist ko mitei in department chebo chemistry che chobe kerichot, atyo komi chebo safety chekere kole residual level chebo kerichondoni kotia anan ko effects nguno ngesute amu makoi ibisut mbaret ibar timdo kityo ako koi kemoche sekemik koyoe chekile pollination. Makoi ibisut mbaret ibele kerichot akoi komitei chekamwae genetic kekure microorganisms chemite ng'ung'unyek. Ng'ung'unyat kosobei ngiram ng'ung'unyek kole kosoptos amu chang kutik chemi ng'ung'unyek choto. Ko amakirekomendan kerichot kekere kele residual level anan ko damage nekonu microorganisms anan ko sekemik anan ko other important insects kotia. Ngimwa nguno ng'alekab Monsanto ko kit nekikon debate neo ng'alekab glyphosate amu kikiconnectan ak ng'alekab cancer. Ko research nekikeyai ko mi barak kobate kityongon ngap kolen biik alake glyphosate nebo Monsanto ko ng'wan kerichot anan ko ngebwa glyphosate nebo kampunit age nguno ko mang'wan missing kerichot. Ikere ile tokomi debate kele tos ngobois glyphosate ng'wonindo nemi kiasi fulani ko tos konu damage netia, kobate kityo mite ng'olionoto iman kele koseni cancer. Ako ki debate neo missing kae masters amu kimi akot mwanafunzi nekiyach kometo project nenyi nekidilene glyphosate amu kimakomuchi kwai research. Imwachini ine biik kele tindoi madhara kerichondoni eng sobetab kimugulmet. Kongoi. So sikekure Hosea, maybe site kotaimwoiwech eng tai yo ile tos mongen so lakini kokochang'a anan kokwo barak ng'oliotab cancer amu ketiny notok ing olimbo gaa ngichundo ola tugul kemwoe kele kokwo barak cancer kokwo. So kokotaimwoiwech mongen ale tinyegei ak ne eng laindang'ung kuyu ketiny notok. Tos sikwo barak eng olimbo gaa ko ne nekoaak? Is it lifestyle? Is it ng'ung'unyechu? Kacham ng'oliot nekemwa ile soptos ng'ung'unyek. So mongen komakingen kunotok lakini ara mang'ung'unyat lakini ngot kosobe ko kakararan. So kokotaimwoiwech ile sikwo barak cancer eng olimbo gaa ko tos ne nekowalak eng gaa siko maybe kotoretech. Hosea, karibu. Kongoi balozi, kongoi biik tugul chokere tukosubech eng takwek cheterchin, kongoi biik cheingiani tetutiet Igere Chitab Kalenjin episode 71 nemi kebebertab olimbo North Carolina ak Daktari Kikway. Samson Kipurgat, asante kale following, asante sana. Christopher Chebor kale following. Naga Rebi Putuksisei, Pastor Rebi all the way kale following closely olimbo Soliani City, Baringo County, asante sana Rebi kutoka hapo mwimbaji, asante sana. Agere Simon Rotich ale following from Olimba Kuala Lumba, asante sana. Niskiti, asante. Donna Keep kale following, kale good presentation, asante sana. Daktari Joel Kimeta following the Lord bless the program, asante sana Daktari. Akutikibwatwa picture tugul ngebeberwek chomi alumni chechok tugul chekeborye boisiet nekikakicherugei kenyini 2022 ketore ketech modern studio olimbo county nebo Kericho. Ameche chi age tugul kotikiwechi kongoi biik chekikonech toretet akotikapileni kora tesetai boisionotok olimbo county nebo Kericho. Philemon Kurgat, asante sana. Chitab UK Briska Chemeli Merse the strategic networking important, asante sana Merese ete olimbo kebeberta nebo Georgia eng emetab America. Cheru following, asante sana. Dennis ak biik chechang, Moses Tarus, asante sana. Kiplagat Wesley, asante sana.
Chebagirimat agere komi Lokin Chen Jeroba Sunday following from Cheptiret Segut Chepterit Segut village Olimba Chepterit ak Senge chitab Olimba Wijita Kansas. Daktari Jepoge Prudence all the way from Olimba Siena Italy ak Lilian Cherugut akale God bless and work with your eyes Isaac you are really deserve it. Asante sana. Kongoi biik chagere kotuko ingian kotuko share kotuko like sigeityi biik chechang eng kembout Lydia Rotich asante sana chitab Rongai. Abel Kips Lagat following from Nairobi County. Asante kongoi daktari agere bara sabarit nengung. Tinye tebutik karibu tebutik somok. My first question ko mwawech ara tos amu kakinamchin olibo North Carolina tos kiwe kebeberta age nebo emetab Amerika ngo kiwe ano ak ano ang olimbo emetab Amerika anan ko emet age ng'alekab somanet. Another thing imwawech more a little bit about your experience so far the field nekoit tos koikeinen experience neune. Tebutiet nebo somok ingen ile kotebegei chi kole ara somanosiechu tos kokotekanin muda netya akoi yoimi akekurenin daktari amu kakisubi safari tos how long nekokotekan somaneng'ung so far. Karibu. Another thing ngateshini kora sikoiwalu tugul ara une ingen ile kele kiwaken yandate professor une there was circumstances ngot ko mai chito nemuch iwaken anda chito age. What's your advice? Yeah, Karibu. kongoi missing Osea. Karibu Sitaibwotwo daktari. ngotautie alak ibwotwo. Karibu daktari. Ale ikose Osea? Galo huyo amanyor. Karibu. But I think Hosea, you're probably akase daktari. Ako kenyoru tebutik. Kanyoru. Sibwotyi ngap ko slow kitikin Osea neng'ung'et siker Yes, ine akasin. Yeah. Ko Yes. ketebena about in tos kiwe ematunwek chetya ko kinyatebe US ni ko states somok chakure ale manaji ko kianyoru experience amu state nebo Texas North Carolina ini amenye nguno ak Louisiana ko simanaji ko tatiemene amu kasarta age tugul kotindoi kit age tugul kotindoi kasartanyi ko atkan kora sine kebendi conferences ngap kebe Florida kebe Colorado ko cho kityo ko boisionik chebo school akakiligei atkan kora angen ale destination nenyu after North Carolina ko mangen ale ano amu taamitei acheng'e sobet amanai chi awendi Florida ole mi Janet ole mi Ambassador Rono eng Ohio olin ko ingen Jehova kole alite ano nyasuldae boisiet nebo postdoc as a researcher in my lab. Kit age neketeb ko abwoti ale keteb ng'alekab experience chebo ngiboisiechini anan oboisiei ak professor tos une ngotko mai chito nemuchi iboisiechi chi anan ko atkan kora sine ngo itu wanafunzi ko mi biik chekekure mentors mite Kenyans chekikondoi atkan kora atieme alechi wa Kenya ngipkekonin visa nyiyai graduate assistantship itinye potential unless koketinye makutikuk anan ko your focus ko different amu our education system ko kararan nengiitu ole nguno akinyeku chito nepanganat imuchi isuldae kobate kityo ngap komitei uinwek challenges chebitu ko chang advice chekekonech amu ngokakoek advisor ko chito ne advisor ko chito ne nyolu koek your boss ko tos kabwatutikuk koite ano yawame logoi tuwai amu chito ne boss neng'ung'et komeche konamgei kabwatutikuk atkan kora tos ngekonin boisionik isuldae boisionik eng kasarta netya
tos ngekonin boisionik komutai itieme kuwakewelwel amu kialen aro koroni komachame ng'alecha kiwelweli anan imwa lembechat age ko ngokaitaune lembechat koyonyo ibit lembechanata tos iboisie lembechek kobek kenyisiek 4 komeche iegu chito ne faithful, chito ne honest ako ii chito neebeit akonai kole ami yu amune. Noto necham atieme amwochi biik alechi so boisie ak professor tebegei korok ile imi graduate school notok amune, tos imi inyone fitinet anan imi inyone isuldae magutikuk chekiyogun biik eng gaa amu atkan kora tuguk cheng'eme boisionik ko tuguk cheu chotok chekinyinditos, tuguk cheking'olole kebatek ako atkan kora professor ko chito nekakole wei ko wei, ngole acha ko achicha, ko tos limit neng'ung ko ne? Mabwoti swali anyun age nekakateb Hosea. Tos ibwoti Janet? Abwoti ale kaiwalu tugul eng nguno kakateb kole experience neng'ung ko une, kakateb kora kole une chito nemayae boisiet ak chito age nemengen kowork any other person, and then ameuliza pia where you've lived. I think Yeah, that ng'alekab experience ko abwoti ale experience notinye nguno ko experience nokere ale maya ako experience nekianyoru kobun my first professor ak my second professor ikere boisionik nguno in graduate school kekere ng'alekab publishing, kikere ng'alekab conferences, kikere ng'alekab awards. Akere ale ami komie ak awekchini Jehova kongoi eng boisionotok ako kokakekonin PhD kokakikonin kamuget isoman iyai research ak biik cheterchin eng emotinwek cheterchin. Yeah. Kongoi nye daktari, kongoi. Kimeche takemwa kongoi Donald Kim, kosubet kora Jackie Koech. Jackie Koech, kongoi Abel Kips Langat kole mite Nairobi, Lydia Rotich, kongoi Daniel Tuwei komite Columbus, Ohio, kelechinin kongoi kounotok. Agere ngo Isaac Tuwei bet kole komite maana ale mnyano jiji ale kongoi eng inyendet. Kiptoo Ronald ko kongoi Samson Kipkurgat kelechinin kongoi Christopher Jebor Christopher Jebor kongoi following atya ko abwati ale kakemwa Rebi noto ko pastor eng olimbo Solian kelechinin karibu Kikway Patwell kale isubet kobun Nandi ko kongoi ing akwek tugul kimwa kele share, like it ak idropen a comment ketesetai kounotok. Ko kongoi daktari, kakebwa ang bani tugul. Mara kakosube chi daktari kakebwa. Kocham komi ng'olyo nekemwoe kele behind every successful man ko there has to be a successful lady. So mongen ngot ko kiit yotok anan ng'alechu tugul ko kiyoe ko inyege ko ii daktari ak ipasuan iu successful inyege ako tos limitation ko ne? Are you booked anan anan itokchini ano eng ng'alechu tugul? Mara kosube biik akolen oyie ngokeker murunoni komoche ine, tos imwa ne akobo karibu daktari? Kongoi ambassador. Kamakoaya akot iman amu ngalen amwa yoto nguno abwoti ale kakiletabgei nakiligei eng kasarta nguno amu kakateb Hosea kole kisoman eng kenyisiek ata. Nguno my graduate school kokotar kenyisiek 7. Itare PhD inegei anan masters akoi masters? PhD. Okay, kenyisiek 7. Ko kaboisie kenyisiek 7. Okay. Eng kenyisiek choto 7 ko kikelwo atinye kwondo ak lagok aeng eng kenyisiek karibu 6 chekiyoe masters ak PhD. Atya kokelwech kenyoru lakwet chepkemboi atarati PhD. Nguno mangen akot kotko toko booked choto. Amanung'otyo nebo kapchi. Kongoi. So ngoto kami chi nekalelyon ko alechinin mutyo. So kongoi nye kimakwok chemyach. Omi ak lagok North Carolina.
Aja mi lagokchuk Kenya. Mi Kenya. Ko kongoi, so imeche kesaun, whatever happens ngoka iweke Kenya, ko amwachini bicho kami uno alechini this time komakolechi daktari weke ole kisomane amu ngowek komi lagok olin, anan ko ngot komwachi chebo ole kobwat kole komutunda lagok amu ngot kokonin kasi biikab ole kokochin boroindo lagok kochumbo Kenya olin komete ng'alek yaonome chito neng'om neu daktari akolechi weke ole kiweksei mami. We have very few plant pathologies, particularly ing bororietab Kalenjin makitinye chetya, so mara mami akot, ako ikere environment ing Kenya kowendi kotokyingei ole makararan. Kongoi daktari amu kewalu tebutyono. Ameche awek kebeberta nebo Amerika ini sikobit kotekenyoru Janet koteb tebutyenyi. Janet, karibu. Kongoi Balozi, tebutyenyu daktari ko. First of all, I want to make a comment. I am appalled by in Kenya nemakimeche biik chekikosoman ako cheng'omen. I think suppose ke-embracen biik cheng'omen sikotoretech ketestai koki bororiet, especially achek bororietab Kalenjin ak bororiet just the whole country, bororietab Kenya. Nebo aeng, daktari kokameche atebenen maybe tako swali nekatatukotepe Hosea kole experience chekuk eng application nebo olinbo gaa kotos ne sikoker biik kole mi kasing'ung eng gaa olabwotitoi ane ko mising eng achek biikab Nandi, Uasin Gishu, Trans Nzoia achek chekikole minutik ko kasing'ung kobo maana mising, lakini tos ne ndewendi Kenya ibwoti ile tos ne netos iib from what you have learned. Atya nebo aeng kokameche atebenen kora ne advice netos ishaanchi biik chemi gaa, especially the youths chetinye hopes ak dreams and maybe to come here to study for jobs, everything. Karibu daktari. Kongoi mising. Ko Daktari, bearing in mind ile ing Kenya ko nekit neranik chekakoumian mising ing ng'alekab boisionik. We are talking of about unemployment komito over 40%. Kolen aker nebo North Carolina anan America ko mi ng'ony kabisa olimbo kora Florida ole mitei Janet, ko king'olole single digits unemployment rate. Ngwo kot koit olobo 4.5 olobo 5 kewoktosi nekisise. Olimbo Kenya ko over 40% ak koaffectani neranik. Ameche ikochi kamang'unet neranik choto kou yekamwa engineer. Karibu. Yeah, kongoi mising. Ko ngasari nguno ko manai chi ko kanyolu man keng'etin keweke kiro boisionik chebo gaa amu mi chekiakekure brain drain. Ko kanyolu ko abwoti ale kowendi kasarta ko manai chi kobit chekekure enabling environment sikobit keweke gaa amu kitinye tugul karwatitaosiek chebo keboisiechi biik eng gaa. Kiro kenai kele tos ne nekeyoe simamutai kotekerwoti ng'alekab korokoro. Tos ne nekeyoe mutai sikobit production nekotete keyoe tuguk chekikenyi kenyit agenge atya keame arawet agenge keyoe ne? Tos research institutions chechok kou ne? Tos ng'alekab funding amu ngichunde Kenya nguno chito nekayoe masters kolen kwatar anyun chekile coursework matinye kityo funding chebo research. Tos kiyoe ne? Kiyoto necham abwoti ale ndatawekse gaa sibayai boisiet eng university ko tos ne kit naib eng koroni amu ngichunu universities cheu chomite nguno ko chang, kindoi rabinik chechang sikobit keyai research. Ngeyai research kikochi extension officers sipkoimplementan. Ako kila kenyit kebendi fieldwork kekere boisionik cheyoe biik, ko asome mising eng kebeberwek chuto bo Nandi, Trans Nzoia, Uasin Gishu ak Elgeyo Marakwet ole kiyoe ng'alekab kabatisiet. Tos mi tilyandit nekaran between research institutions, kabatik ak maybe biik cheyoe mung'aretab minutik. Ko karwatitoenyu noto eng betusiek chebwone ale ndakelwo tun komuta Jehova baboisiechi biik eng gaa anan ai boisio eng gaa ko tos ne
nenyolchin ayai ko torwotiti ak asuldoe eng betusiek chebwone. Ng'oliot age nguno nebo challenges chenyoru neranik akonyoru youth ko challenges chekikoaccumulaten eng kasarta nekoi ako makoi kiwal eng betut agenge. Ko kameche kityo akochi kamang'unet nerania nemanachi okose eng betutab rani alechi mobo kapchi banan ako ngimach bananda konyone makoi ikilchigei bananda simanyo nyone kityo kobate kityo mobo kapchi banan. Ko as a challenge nebo unemployment ko eng kasari nguno ko chang vijana chematindoi boisionik. Chang vijana chekikokongei, kikosut eunek barak kole after all ngiwendi school komami akot boisiet nenyinyoru. Ngamwa kityo atindio tia Kenya mami chi netos konai chi nekitun komwa ng'oliot neuni. Ngami high school ane kokio chito nang'ete sait 10 karon akanam tait kergei ngo weekend anan ko kergei ngo Monday anan ko Friday. Ko kicham komi biik chekicham koluli ketik eng forest chekikure lumbering. Ko kiakotyekene oret kabisa kotyech oret singingap nyikologen ak toroktet kong'et kokwaman. Ko ki the only savior kengen kele tom koru Kikway ikere lale tait. Ko akere ale kakiletabgei nenyolu kokilgei. Ko kitun karonet aeng komi too nekikanyo olinyo kijanayanda sine kionga icheket kalenguni kitom kimatakwo high school anan ki ngang'et karon ane amu cham ang'ete karon ane kityo ngasiru saa 11 abwat tugun chekwabwoti lagat nyasoman ane. Kong'ete kole angiwe kenyinomchi taisiek kora isomani ne itore sukul chu makomi kasisiek. Mautie ng'oliondono ako ndakikakas ng'oliotab wero tamang'ololwok eng betutab rani kobate kityo ongekas ng'alek chemwoe biik mekas ile kakile akot ngeba sukul komamitei boisionik anan mamitei benefits chebo keba sukul. Soman inye ng'etar sukul iwe Qatar, ng'etar sukul iwe bara emet. Ra betusiechu betusiek chekibendi ko it will be a global village. Nai ile itore sukul akobitu boisionik. Mokany kiberberech kityo kele makomi boisionik. Atinye kamang'unet ale betusiek chekibendi kobitu boisionik ako yotoksei emet sikobit koba vijana koyachigei boisionik. Kamang'unetnyu notok. Kongoi Daktari akobo kamang'unet notok akobo kora kaishan ile mabo kapchi banan ako mi kamang'unet don't give up on somanet no matter what. Hosea, tos timache teiteb tebut agenge makiweke? Kongoi Engineer Janet, ameche kityo ateb tebutiet agenge atebe engineer nani daktari. Sahi akere kitokchinigei lewenisiet eng olimbo emetab Kenya. Ameche ing'ololchi neranik amu kandoik chekwe kobo kamanutiet amu chotok chemuch ko ng'alek chekaing'alal eng yu kokas ako implementen. Ako kwakase kandoindet age neng'ololchin vijana kolen taret kale ngitare class 7 ngitare form 4 kale taret. So what's your advice general to the youth and to the leaders amu kikere kele kandoik chepleni kora role and ng'ololchi it's your opportunity. Yeah, kiakas iman tarana amu sine kameche kityo ngona ibole disclaimer kuni melen lazima isoman sisop. Sobet kobitu eng ortinwek cheterchin. Manai chi komi biik chekimatakoba school kwai mung'aresiek. Komanai chi komi biik chekimatakoba school ko kisere tuguk kolenywa kotoret Mungu konai ole kiripto tuguchotok ako boisiechi tuguchotok koboisiechi kobate kityongon ko kit nekameche amwa eng kasari bo elections. Ane sine view nenyu ng'alekab elections ako nyoiwagat ak ng'alekab bolotet ko ng'alekab bolotet ko cham amwachini ane chekitupche choronokchuk alechi ngipkong'etei Isaac kikurono abo kabarturus kong'et barturus ngapilat rani akole ameche ng'echeretab kesis atinye my own interest
Makoi aliplipen kityo kokotemena nyabai kabarturus sinyole kabai kesis komugul. Ngong'ete chito kotindoi interest chechiket. Ma lazima nyolu akot koek inendet nekanyokosomech kura. Nyolu kesom inendet kelechi ng'wewe barturus mutai ke fulfillen interest chekuk. Ibwatwech itoretech ichobwech barabarani, makitinye beek we, tugab koroni kobore kerbesiet. Acheket chenyolu kesom chito nekakong'et rani eng betusiechu kelechi mutai kaitar magutikuk ibwatech ing ABCD. Kobate kityongon kikiwech acheket keker kele savior chichi nemeche nyokosorwech. Kobate kityo ongesom kelechi ng'wewe mutai ke fulfillen interest chekuk. Omwochi ng'alekwok kosom akweket nyokoboisiewok amu akere ale wendi sikouit sobet. Ko kit age kora nekameche amwa ko iman kandoik ko biik chekimustyini atkan kora akot ane kicham ngemi high school nekamwoe alen ng'alekab school fees ko kicham kemustyini biikab MCA kikure councilor kasaratak. Ko kitun akot konerech ake nebo kokwenyu ngot kosom council amu kapkosirwa bursary. Ngomong'u koskoliny kepir kona nyokewal bursary kesirchi lakwet ake nyokonerech ine kenyit ake kole ngosom council laini sikiro kele kimatokonyor ine. Ko kingosome council ko amu kikiyeten ane bursary. Ko kit nekakomuchech ko akai kandoik kemustyini akot kingoe ale meche amwochi kongoi kokwenyu nebo Kabilat amu ikosenake. Abwoti kingachute undergraduate, it was the first fundraiser. Kicham keyoe harambee ngolo chebo sukul, keyoe 20,000 ngap akot kakimeche kicham akot manot ole kilionoti. Kicham kechobe chaik ak muchelek. Kotekile keyai balance akot ko rabinik chekanyekechang kokatar muchelek ak chaik. But kingawendi ane my undergraduate kokakonai biik kole nguu somanani koibu kiy. Kichongonwo Kabilat over 100,000. Ko politician nekikono rabinik ko ki Pepeana Mama Pirisimam. Ko kiibu nekekure Elijah Arap Lagat nebo mangen tom kai ketuitosi ak Elijah nato kiabwat kityo kolenin keyokwo Perisi akorni chekit. Chekit nekikono kimangen akot kioe benki masir kainet nda kimeche kochorna chito kiteibi kityo akosir kainet. Mengen chi kole chekit nekeliochin ke depositen. Ko kameche amwa ale kandoik ko biik chebo kamanut kobate kityongon kokomach keutye kele boisionikwak ko ne. Sikekere kityo kelen tiachech nani amu makoi akot ndane inye nyakonok rabinik chuk atya basengeng kenyisiek mut. Acha kinye boche weku rabisiek chuk kinye ngibolen isin kakobek kenyisiek mut kokaweku chechuk is kokacheng kora chenyaberbерено. Kamwae kityo ngot komi chi politician nekose ko mainyendet amwae politician kityo mainye. Kongoi nye daktari ako kararan imwa kunotok amu kit nebo kamanut. So mongen advice ne neikochini bichu kakosubechin daktari, you know, like me. Ako kongoi amu ng'oliondono kemwa netinyegei ak politicians. So imwochini ne biik, you know, kamang'unet ne neikochini biik okot chebo olotok Kabilat ole kemwa. Ngot komi kijanayat nemi village olin nekikotebi, you know, ako amune samwa kuno ko keng'ete inye secondary school ne day school ako nguno oro nekoinyoru PhD in area ne manyamnyum, you know, there are very few of you chetindoi PhD in ng'oliondonet plant pathology. Ko ameche ikochi biik kyok ko sigikwek ngo ka lagok neranik mising chorire ane kamang'unet ne neikochini, give us some hope in emetab Kenya. You know, mi tukche tugul mitei kikinde kamang'unet nyo politicians keutye kele acheket che suppose kewalu ki nginyoru chi tugul kulen serikali imwoe ne in general akobo ng'alechotok daktari. Akoteshi ng'alekab oratunwek ikere sahi kokoit agencies chechang nginyoru sahi aldoi chito mbaret akobekyi River Road Nairobi mako yani meche kityo komanda. So what's your advice?
kikiberberin inye anan mainyoru biik chekiberberin kole angen ole kibetitoi bitonin? Kokochang'a agencies chemi mokoraek kabisa, alak okot kourekei kikosomonso, koimwoiwech ile kikwer 7 years itar masters akoi PhD. Komi chemuchi koberber biik kole ang'o kiasoman within a very short time. So tekoni kenyisiek ata sikenyor PhD daktari yekai? Ngataune notok amu kit nebo kamanut notok amu kosubkei ak challenges chu kakimwoe kele makomi boisionik ako kimitei age nemeche chito kikure microwave generation. Meche chito komong rani high school akokweryot Range Rover. Memukakse sokwek unless kityongon iyai tugukuk che masambwanikuk anan komanai ibunu family nekararan. Ko lembechek chekiberberi biik ko amu manai chi, makitinye muitaet kenai kele tos tuguchu kakimwou ko amune sikokororonen mising. Ko kameche kityo amwa ale ngimeche graduate school kobo kwong'ut kabisa graduate school kou nguno US amu ngotko kiisir komie ako yome iaplayan komebune chi, ibune kityo school, iaplani direct school koro university ichekei kole ngunyolchin kimuta ano amu performance chechiket. Agencies iman komi agencies cheyoe mung'areshek kwak, ko keer agencies che makeni sense. Ngotko lechin chito mi kasit nebinyoru ing mahali iker ile tos tuguk chekikoite ak tuguk chebinyoru konamegei. Ngap kelechin lipan 100,000 akiwendi biweku inyoru visa mutai akiwe, mamekeni sense. So onge scrutinizan agencies, mameche ale maboisie agencies amu mi agencies chetoreti biik, mi agencies chewileni kasi neyoe mung'arenwa kosuldoe magutikwak. Ako kameche amwa ale ma 100% biik chebune agency konyor visa biik chechang komanda anan konyor skulishek. Much ko out of 20% ko biik chun 80% komonyoru akoamisie kora agency amu kang'et is chito kwo office. Meche kebwat kounotok kele chichi koyoe mung'aret. Kakomwa anyun about ng'alechutok kiaplani. Ongeeku biik che open minded amu chitugul komi Facebook rani akongen biik kosira comment. Ngot ingen isir comment ile beautiful, congratulations, imuchi ile available assistantship in US universities, ingen Kiingereza ichotok. Much iwal kabwatutikuk checheng'e kityongon biik cheleini beautiful, congratulations, ak iwal kityongon iker ile tos awal ng'olyondoni koek kiy neibu benefit ing Google nenyunet. Kakemwa anyun ng'alekab kamang'unet. Challenges chechang akang'ololchini biik ko ngitebe biik chechang ilechi ki amune simaitar sukulini, ko atkaan kora komanai chi kolechinin biik kimaiyat sigindet mama nenyu ko ki widow, kisirto baba nenyo eng kenyit nekile. Ko kameche amwa ale tuguchotok kobitu. Chang biik chematindoi sigik tuwai, chang biik chetindoi sigindet agenge. Ko kit nebo kamanut kokelun chi inyoru sigindet nekinai Jehova, komanai chi ko kingobit tuguk cheu cho, manai chi kisirto sigindet anan komanai chi ko kimaiyat baba neng'wong. Ndakelun inyoru sigindet ne mama nekuitos kole mayek baba akonyolu kikilgei. Ko kakonai Jehova family notok amu kikisichech achek eng family nekiingen Jehova. Ngasine kibwendi achek sipketyem emoni atya kisine kibinoe ile kit nekikamwa sigindet ko kibo man, ko kaityem emoni. Ko ndakelun ko kakemwoun akobo Jehova neng'ung'et ako kaityem emoni biker ile mami kiy netoreto emoni. Ko notok ne kewek kele mi Jehova akenai ile sobet nebo kasari ko kenai kele mitei boriet nebo tuguk cheyachen ak tuguk chekororonen. Akobate itil kityo ile ameche aae borietnyu kimasta nebo tuguk cheyachen anan tuguk chemiachen. Ko sikemuch ng'alechatak ko kenai korok kele accept ngotko kikosirto sigindet agenge anan kokisirto, iyan ile makomi amami betut neiweku betut agenge. Iyan ile ole chito amu
lagok chechang che orphans kenyalili amu ngilen ileji wewe kalya angalale sine amu olimbo gaa much kaba sigik kemeto tuga kwam bandek nanyele kilyono kemete yam bandek kemete tuga kwam bandek bana kateni kole kakwam bandek tuga kole kemwowo amu matinye sigik achicha ungemete ngalechata ngenai kele makomi sigik so melen kele ngomaitinye sigik anan ko irresponsible sigik ko qualification nebo yeku chito irresponsible eng sobengung. Kit kora age ko ngalekab school fees. Ngitebe chito kilya mataitar sukul kole school fees. Iman school fees kokonu asenet neo amu ngot keonun iman koiku biik alake disillusioned. Man itieche oret kila koteben kelen kalyaw ara kila ileitoi kakionu akoi kometoi biik sukul. Kameche amwaun alechin ane kiatilule kile kaptololo. Tunda kelwa kobwa korenyu nyoborwo otebena kaptololo. Kiabunu kaptololo kole makero chi. Kakero awendi subui lakini makero awekse amu kimamache ane maswali choto kile kakeunun ra kora angetebena ilyocho amekono arobwone forest nyotebi konyi ko akasoman. Kimatebe sigindenyu nekimosoket ako tokomosoket nguno alechini kakeonu angorcho rabisiek amu kiangen ale inene nekapkosemberi piasik chemeche nyokorobon nyokobel koristo konye kwane ale mogonjwet kokonani ko ongiyankee kenai kele ole kibunu komi nyalilda neuni ara iwe kilyochini nyalili ko nyekakiyankee kenai kele kinyalili melen kale iyan kityo ile inyalili atinge tukunoto nai ile onyalildosi amu lagok chechang kiyokto koba skul kora number 2 ko ngosir lam kityo komainai ile nikorobonu kot ni nikitoche ngorobon ketoche beek karait kakowalak chito ngewanin amu sabet nemenye komenye sabet ne fake sabet nemenye kosemenye sabet nebo lagok alak kokameche kityo alechi cho imenye sabetab biik alak weke gaa ibiro korengwong ngotko korengwong kono ngosirtoi biik barabara kekere meken sure ile keyan sobonoto akotebekee ole kiwoldo ano sobonoto. Nebo let ko ongikilgei ongeku biik chechome biik ongeku biik cheming'inegei melen kakile mutai kaieku chito kaisich malik nyikelosigei biik kele kiakilgei my friend morikcho ongiming'ingei kenai kele success nekitinye eng sobonwekwok ko success nemi kimnotet nebunu Jehova inegei nendakilen kabek betutab rani imuch isoman chito bieku PhD ako kwa neema ya Mungu isuldae makutikuk ko kainyoru PhD anan kainyoru boisiet nekararan kobate kityo ngetiegei Jehova akikilgei eng atkan kora. Amwachini neranik kunoto. Kongoi daktari, kacham ng'olyot ak akere kasir chito ng'olyondoni kile microwave generation, kicham angen ane nekile Pepsi generation. Ko microwave abwoti ale microwave ko koroito no kiboisie kilalang'e amitwogik indoi kityo kolowo kololong'itu. Mekwonye akot uu nekokokwang'e beek kilene microwave betusiechu. Ngimwa ile microwave generation ng'ekai kokemwa ne amu kiangen Pepsi generation ale choktochu so microwave generation ko nengiro ni daktari sikeweke nebo nyiketoroti. We ngamwa ale microwave generation nguno sinyin ngekwany kimnyet kekwanye kwendet koyoche petpet kwendet ilal maat ko kanyuatin kwenik koyen korong kibindoi ma kimnyet anan ko muchelek yani ibe kasarta neo sokoi koruryo tuguk chekororonen. Lakini microwave iname muchelek kityo akiyokchi 5 minutes akinyi ibir kona nyoitil kabichot eng yo inemu kakoruryo yani kamwa ale biche microwave generation komoche makarnatet neo anan ko success neo eng kasarta nenwach tuguk ing shortcut ing shortcut ing kasarta nenwach. Kongoi so makoi kiutye microwave generation Osea ak Janet. Microwave generation ko kararan ng'olyondono. Kongoi Shaila Chepkem, Collins Pet, Sylvia Rono, Toroitich Duncan inendet nekasir kole microwave generation, Chemutai Tum, Philemon Kurgat, Toroitich Duncan konyil oeng koketesetai. Kongoi ngakwek tugul chekakosubech eng yu ako mongen ngotite ikere biik alak Osea kimeche kemwa kongoi ngakwek tugul chekakosubech nekit sikeweke nyikisub
anan ngemwa ng'olyon no kilen takeaways kobun daktari. Akerin kora Joel Langat kole kongoi kabisa, abwoti ale kakojirokis biik. Ko kongoi ngakwek tugul chekakosubech eng kebeberwek cheterchin, kikosenake nebo man. Ko Hosea mongen ameche teimwoiwech ile isubech ng'o sikeweke kora nyekebe takeaways chechok. Kongoi Balozi Bitarono ak biik chechang kabisa chakere kotokosubi tetutieni ak biik kora ameche tasetisan biik chengot fans chechok chetom koba kebeberta nebo Facebook, YouTube ameche asom ale oye onge transition ongebe YouTube nebo Igere Chitab Kalenjin ak subscriben ak inde comment ak keshean chetilye anan ko chitab kokwet nekanswe ile wikini ngot kebwone episode 72 ako at least kaishean biik karibu 5 ako subscriben koek part of this program. Agere Jerono Sheila, asante sana. Kiplagat Koskei kale following live from Olimba Masai Mara University Narok Town, asante sana. Agere James Chumba kale excellent presentation daktari and the entire team, keep it up, asante sana James Arab Chumba. Angebeberta neimi ameche akere kora boyot nakasirwa kabisa chitab kokwet nebo Barturus natako Matelong Jereber, akere isubet kabisa kakosirwa koleja mi pamoja ak Matelong ni mpaka Canada ak Matelong tugul koleja legit daktari congratulations biikab kokwet chebo Barturus ak chitugul ameche kichole chi age tugul neityin tetutieni ti reviewen achang tuguk chekakinetkei eng kemboutab rani. Akere mchungaji Pastor Grace, asante sana isubet kabisa chini kwa chini ak members chechok ak biik chitugul oye hojamwa kityo amwa tugul eng wholesale amu makimwoe ng'o kong'et ng'o ako timit Audrey Ruta, asante sana Dennis Koech, asante sana Suas, asante sana Amo, asante sana. Back to you Balozi. Kongoi Shaila Chepkem, Kiplangat Koskei, kongoi kale isubet kobun Narok University, Masai Mara kongoi abwoti ale kainetkei tugun chechang. James Chumba kongoi eng kebeberta neimite. Dennis Koech kongoi ngakwek tugul chekakosubech, kimeche kele oye siteiwekchigei iker tetutioni sinetegei kiy. So bo komonut nebo man. Ko kongoi ngakwek tugul, iwe YouTube, iwe like it, share, drop a comment ak i-likean sikobit ketestai eng program. So kongoi ngakwek tugul chekakosubech, abwoti ale kakinetkei tuguk chechang kobun inendet taonyo notok Dr. Kikway kobun kebeberta notok bo Raleigh, North Carolina eng emetab America. So kongoi ngakwek tugul, kiwekwa kongoi, kimeche kiwekyi kongoi sponsors chechok notok Optiven, kimeche kiwekyi kongoi kora Tamu Life. Kimeche kora kemwa kele ngimeche bara mung'areng'ung iwe ndonyo mat asikobit iro ile kemaketan ak kesome kele oye teketesetai ak program notok kitoreti Daktari Joel Kimeto eng ng'oliotab studio eng olimbo Kericho. Ko ngimuchi itoretech, ngokemeche ial cement, ngokemeche iyai ne, imwa ile inyorchine ano ak itoretech sikobit kebe. So daktari kityeme ketoret Daktari Kimeto sikobit tungewe ngotimuchi ityen, mongen abwoti ale iyoe tukyo tugul che pathology ne, ngimeche ityen ibirekorden ngorop Kimeto, who knows, maybe you have talent eng tukyoto tugul anan ingen chi netyene ing olo kemwoe olimbo kaptingiainin, ko imuchi iyokte kwo olindo sikobit ketoret. Ak ngimuchi itoretech kemwoe kongoi nebo man. Ko kimeche kemwa kongoi ngakwek tugul, kwanyoru chechang biik chekoisubech eng olimbo kotab gaa, kongoi tekeitu ole imi. Ngimeche kora kiro, ngitinye story nekararan, angen ale everybody has a good story. If you are interested in joining our program, kelejin sirwech sikobit kiro kele kakiitu kora, amu kimeche keitokwek cheterchin, kimeche kebe Kenya, kimeche kebe we go around the world kekere kele miono biikchok. Ako daktari kimeche kemokun chemiach amu kongoi ing maket nemie, kongoi amu inye ko resilient. So tukyu tugul chu kibune downs and ups, omami bunu nye olimbo forest olin simakerin chi simatebenin chi maswali. Ko kimeche kemwochi chi age tugul kele ngikere ile nekatewendi siteb anan siwalu maswali chechang, imuchi ibunu taban anan itebi akoi koimen kakwo chi tugul gaa, iwe gaa. Koboro ng'ala chechang. So malasima ilechi chito acham ng'alek chekemwa, iboisie tactics kou daktarini
nekibune forest ine simatebe biik kolejin kelionoti kakiyonu ngokai ra kong'et kouny chito nekamako, you don't expose yourself. That is what I'm trying to say. Ko kongoi kimeche keweke ketoroti asikenai kele tos takeaways chekakenyoru koune. So like always ketoune ladies first. Mongen engineer ale ing ng'alechu tugul chu kakeng'alal ko tos ne nekoib kininyen kole imi amu kicham kemwoe kelen nga kilen kineti biik anan kelion kinetige anan nga kilen kichere biik ko kakaichere daktari mwenyewe anan so abwoti ale kakocherak engineer kakocherak Hosea lakini ngomwoiwech eng orne engineer. Kongoi balozi ako ameche awekchi kongoi mising tonyo nebo rani daktari amu kanetishet nekaikonech ak kora cherset nekaikonech tuguk chekanetkei balozi eng betutab rani ko netai ko kakomwawech daktari kole mabo kapchi banan itaune uya and you can be somebody. So ngotimi yo ikose akibwoti akobo sobeng'ung anan ibwoti angot akobo gaa neng'ung inai ile ngotimuch ikilgei mising kolo ole iwendi akomutin ole lo hard work. So hard work really pays. Kito nebo aeng balozi ameche arecognizen daktari for just studying by himself. Abwati ale that is one of very unique qualities. Ng'ering'en biik chekimuchi keyai kunotok anan cheimuchi koyai kunotok and unfortunately so but I think suppose ke-encouragengei keeku chekisomani keeku che atkan kora iupdateni your skills kityo ma lasima kityongan kele kesoman siwe sukul. Nginyoru mising biik chakikotestai anan angot billionaires they read a lot akosomani chito every day every night nginyoru chito ileni ng'ololchi they are so smart very knowledgeable kamu ng'alek chesomani. So akosomani melen kisomani kityongon the field neimite, soman anything and everything of course relevant and positive towards your life. So ameche encouragen chitugul let us be self starters ako kesomani mising ko lagok chemi sukul try what Isaac daktari alifanya. Angot akine kingami tuga olekinye I really loved ayaki tuga ko kicham asomani akine akabwati ale kitoreto mising somanonatak ayakishei ako kora it molded my character. Kito age nekanetkei balozi ko no matter where you start you will go, you know, kitindoi determination chi iite ole iwendi ako no matter challenges chekebun. For example daktari ko matakwo high school nekikikurchi, matakonyor kosit nekikikurchi lakini amu ki determined ako kora amu kitinye a vision nebo sobenyi ikere ile kikoit olelo ako kikonyor inendet tinye PhD, he's now a doctor from just day school eng olo. So anybody neimite any day school nebo high school anan primary it is possible. Oroni daktari tinye PhD kinyor A-, imuchi angot akinye inyoru A and you can go to university, you can get first class honors. So it is possible. So kongoi daktari amu kaimwawech kunoto. Ako kita nebo mwisho ko whoever is looking for scholarship kagere kakomwachi kole I am interested ko kakomwawech daktari kole ngimuchi googlen anan not even google, ngimuchi comment and it's the same thing, ngimuchi type congratulations, so beautiful. You can also look up graduate programs in the US and undergraduate programs in the UK. You can also Google that at itaune yoto. So just be a self-starter and take that initiative by yourself, and you know doors will always open for you.
Otherwise, kongoi missing abwati ale kakong'alalwech akobo ng'alekab siasa and how we should be thinking amu nguno kochang biik chekisubi siasa. Mutai arap next month sinyen makolo. September will be here very soon. Atche kemi kekeregei kora kele wa kotestai ne. So yeimi isuboti chi nebo siasa eng yo kole just think about yourself ile ak mutai ingen ile imi chengchini chichotok paycheck is nenyinet. Anginye ko kacheng'un ng'o anan mutai imi kora iwendi bisome chichotok. So be mindful of that. So kongoi. Kongoi nye engineer. So ameche awek akoi kebebertab Australia, Osea. Kongoi balozi ak biik tugul chekakosubech kanetegei tuguk chechang. Netai ko kanetegei ale ng'olyot nekilen taro komatara lazima keba sukul ako lazima kesoman. So akikilgei. And then kit nekanetegei kora sabaritab daktari, it's not about the background, it's about the destiny and the vision. Nekitindoi kilen iro sing'alwa high school ko eriainik chekikere kele uyo eriainik komamang'une lakini kimuch komanajan inendet. So it's not all about your background, it's about your destiny. Kit age nekanyoru ko working hard ako mawendi unrewarded. Kikere ku first class nekinyor ang olimbo Chepkoilel ko that first class kinyo ko resemble kotoret inendet konyor assistant konyor that scholarship nebo masters. Another thing ko you have to look for it personally. Ichengchigei inyendet mwenyewe spoon feeding lazima icheng. Ng'olyot age nebo let ko kanetegei daktari among many things chekanetegei ko ng'olyondoni mami shortcut. Lazima ikilchigei ak iyai mwenyewe. Nebo let ko nebo emet. So ongemuite akoi nyikecheng'ech matim biik ile oye kwaro atinye vision. Ngotebi koro biik kole itinye vision niyome nyindochi biik mewe nyindet bing'e nini. So thank you daktari and we wish you all the very very best. Kongoi nye daktari ko eng kebebertanyu ko kito nebo komonut nekanai daktari kole mametoin Mungu ngole imi akot ndau ole iu ko mi ng'olyot nekikakimwa nekitun komi chito nekicham kobendoti kakobendat ak Mungu tun kaui sobet koker tyegutik chemite ng'anie kolechi Mungu kimeto yekingonyolili kokowek Mungu nyokolechi tyegutik cho ikere ko chechuket amu kikakosindan sobet ko anendet nekyakonobin. So meutye ile mite Mungu koboten. So talk to your God and work hard akimetochi Mungu cheirubei. Nebo oeng kokeny nebo komonut nekanyorchi daktari ko meche inai environment neng'ung iyan kou yeu yeinyolili komatilechi biik konyolili. Nai ile surrounding neng'ung ko notok lakini mi Mungu kora kokonobin ako konoptoi nematiny. Yekainai surrounding neng'ung noto amune sikinai daktari kole ngaweke gaa ko makoi nyalechi mama nenyu konu chepkondok amu ingen kole mami, lakini kong'ololchi Mungu kole toreto ko korirenen cheng'e ortinwek kocheng chi koit chichoto kotoretin kou notok. Nebo komonut kora nekanetegei akobo daktari ko kole mebanan darajoshek. Don't burn your bridges. Mangilande yekailande bitonin ibel darajet initeni iweksei luketany nebo jibet ko kararan inai kunotok. So mebel darajoshek kokeny ko lazima iegu optimistic, lazima inyoru kamang'unet ak iegu resilient sikobit isirtoe tukche tugul as you keep on keeping on. So meche iegu optimistic, egu resilient ak itestai iwe meshe ikerer met ile oye matakomukak tukchu amu mitei kamuktaindet nekichobin. Atya anyun kito nebo komonut komi ng'olyondoni kelen ing biik kipsomaninik mete icheng ng'olyot ngokaitar undergraduate komecheng kiy nekikure scholarship. Cheng googlen ak icheng no kamwoe Janet graduate programs eng America ak UK. Ngigugulen ng'oliondonoto komong'u sukulishek chetindoi graduate assistantship. You can initiate the process yourself ak iyai kot kosulda. So yechenge kunotok ak isir CV nekararan singeteschi notok ak imwa icheng biik cherekomendonin konyamnyum inyoru kiyo kikure assistantship. Ko ing undergraduate komi chekelen scholarship
lakini eng graduate school anan iwe masters ak PhD ko nekile graduate assistantship. Yeyai tukyoto tugul komi kamang'unet. Kimagun chemyach daktari, kongoi amu kenyo program nenyo, kongoi ing tuguk cheiwendi iyoe. Keweke olimbo gaa kotekemwochini bichu kelechini matitolechi daktari weke ole kibunu. Bo komonut tuguk chekikonyor kokakomuitaechu tugul chu ko tuguk chekororonen cheibwech biikab Sangalo anan olin kaptingiaino. So it's a great thing to have somebody nekakonyo nguno ketinye daktari ko ibu tuguk chekororonen akisorwech eng olimbo gaa, ngesoru forestino, ngesoru environment, akisoru emetab Kenya. Kenya bororietab Kalenjin kitinye kipsomaniat ako chito nekakwai tuguk chemiach, kimeche kemakun chemiach. Daktari kimeche kekonin imwa ng'alekuk chebo let siketore program, lakini kimakun chemiach yeitesetai. Biikchok tugul chekaosubech kemeche kemwa kongoi netetany ak muren, lakini yewe ibiwe YouTube, ilaikan, share with someone else, atya isiru comment, ako ngot itinye chi neibwoti ile yome ke-interviewen sikocherech, let us know sikobit kebe, kimeche kebe makingen yele ng'etye eng yu ketokchinigei ano, kibendi uya kora, so we will go around kecheng'e biikchok. Kongoi sponsors chechok tugul, noto ko Optiven, noto ko Tamolife ak Ndonyo Mart. Thank you very much. Ngitoret Kimeto yekibendi ketesetai siketech studio. Daktari kimeche kebwa kekonin imwa ng'alekuk chebo let sikobit ketore program. Daktari. Kongoi missing. Hosea, Janet ak Ambassador Rono, ameche amwa kongoi missing amu koker ole kanyolcho shean atindionnyu neming'in manai chi sine kowal kabwatutik anan kowal trajectory nebo chi ne neran anan ko chi ne kakase ng'alechu. Ko chamwa missing amwa kongoi ingen ile ngap sine ko tos kiutye kamwa kongoi ing mama nenyu nekiribech kong'etegei ingoru baba nenyo. Ko kiikilgei inendet ng'alekab kanisa, ng'alekab atebet, ng'alekab gaa, ko kiwekchini kongoi inendet ing niaba nebo chekitupche ak chitugul awekchini kongoi inendet. Ameche awekchi kongoi kora kwondo nenyu kong'etegei eng ganyu America. Kikokilgei korib lagok, ngachumde kap akere man ale kongoi Jehova amu ripset ne inegei nekikomuch inendet korib lagok ak tilyandit ne inegei netinyegei ak biik eng gaa. Ameche amwochi kongoi kokwetab Kabilat, Kaptingia, Chereber ak Singaluino tugul amu biik chekosenogei aka extenden kwo kokwetab Keben. Mi kokwet neikosenogei kabisa chemi chebo Arnyo che ngachunde olindo kabisa yani tos ko claimen kole nenyo kijanayandani kosubkei ak tilyandit nekitinyegei. Ameche kora amwa kongoi eng schools chebo missing Keben, Laing'use Primary, Singalu ak Chepkoilel. Mi mwalimuinik kabisa che kingokakoro potential nenyo ko kikilgei icheket. Nga sine chang'an kimukomuchi kolipanwo school fees, ko kicham kotieme icheket ko reachen out konai kole kongeoneni maken sure ile kenyonyi exam. Abwoti ngamwa nito nebo let amu mi kasarta nekiayai mock exam bo kwong'ut sinyin, atieme amwachini biik sikonai biik kole kamang'unet atyo ngoro biik potential neng'ung komuchi kwai boisiet kot kosulda. Kaai mock exam ak atinye A- aggregate. Nakilen kiro English atinye D+, kele ko kanlionoti ng'alechu. Kiabir A kila kitu atinye anyoru D+ English. Akakonugei ale ole kalit ak Kingeresechu. Koro ichek kole acha. Akoi iyai boisioni. Ko kikilgei mwalimuyanyu nebo English ak head teacher nebo Singalu konai kole kimeche ibalansan amu ngot isir missing sciences ko mutai akot kekere kele your communication skills ko mesuldootin. Ko kikono resources at finally ko kiasir iman anyoru B stand from D+ to B stand in KCSE. Ko akere ale kokakemong iman keeku honest. Ko biik alak tugul cheboisie ak lagok, biik alak tugul chemi boisionik
ngiro potential nemi chito itiem ibit sikobit kosulda kunoto. Ameche amwochi kongoi choronokchuk. Chatinye choronok chekiimuch komutwa anyo America kou my brother Simon ak Dr. CTNA kingaitu America nyikemeny rumit agenge tuwai. Ko ki chito neki about to graduate PhD. Keruye tuwai kinyokoneta kila kitu ngot driver's license nenyu ko kikilo. Ngot ko graduate inendet ko kamuch aboisiechigei. Amwochini kongoi Dr. CTNA eng ole mi ak family nenyi ak choronok tugul kosinogei akosoiwo chekitupche tugul achamwok ngikilgei mobo kapchi bana. Dr. CTNA neimwoe mnyeno. Yeah, Dr. CTNA ko abaibai amwa ale assistant professor ing Tennessee ing nguno. So Okay. agere nguno ale manai chi ing kasarta nenyone akine ami yoto. So kongoi Dr. CTNA eng ole imi koi assistant professor ing Tennessee. So abwati ale keyokyi resume neng'ung'et ya tugul ko maybe who knows u kele kamach amagun itebe America sikobwa lagok ngolin lakini sosom ngot komi chi netinye kasi nekararan ngolin bo Kenya isheikochi chichi offer amu chito nebo komonut. So kongoi daktari kakikesu tetutiet nebo betutab ra, kongoi engineer Janet, kongoi Hosea, kongoi ngakwek tugul chekaosubi kichamok nebo man akoi wikino kokaketar tetutiet ngobirok Jehova kongoi. Igere Chitab Kalenjin ibwote ne? Imwoe ne Chitab Kalenjin